nyame ase na dom na huma brontie e na ma ye so ye te se me ayetie kakra kakra awade enhia afuna huma brontie enne match bosumi de to so nwotwe ye nya mu chefa e wo se de aseda e ne de mma no ye de nyame ase ma okra no ni pedua wo so awaje bre na wo hwe ye e wo fie mu se bia wo take care mu nti wo nya opportunity hwe ye e wo Facebook live no nyankopon hira no nya mu nyina kese kosise mbo ye kese eye Badwam Jumedie ena yede ebra wonti mame emma mame chira diamond akwaba chira ye mu akwaba ye nua ye nanso nyame dom eye onso International Women's Day wonso sa wonso wayade ye to aso ayeda emase na ya chia ma na ya sa hyema nkran emma binum modern bonti se ukọ edwaso a unya de efre ne se adaka ase adenti na ewo adaka ase obi pa de pa bi pa da na adaka mu no ne babi nkanko ene ne babi da chinti ukọ dwaso a efre na adaka ase sa maamefo no nyina nyame nhira wom yete ha ye kasa maamefo bi nso eye ma akodwa a wo modeda eyikia so ebi kura emakura chenufu an wo ye ma emode bo a wo bo edemboa ewiase no ebia no enti International Women's Day ye damase emma bi nso a wo munti ebinum aye barrier emma binum nso wo munti ebinum aye late emma binum nso a wo mo nso de omo ye nti ama obi te ba bi no aye sei no sa ma ne nyina so nyame nhira mo efise ewiase aye ba ye de onipa gu no enua na otwa enti na che say International Women's Day ye de nyame asentene eye ma na yete ha e na yesum enti efia wonso wa ya de nyame nhira because ye keka ma wonso wa ya ofamu de sema a ugusu nso a wo ye enti ema nyina mo ene yo okay enti ebia na obi wo a oba bia o hia no na kwanmu nti ene ono so konkan ene ono so adu baabi ene ono so aye bibi upese bia wo fa sa akwanya iso na wo masa nipa no wo kire ni so ede kire na akwanya no ewo ho enti ye ma wo sa akwanya no na sa nipa no ate wonka ebia wapa pekwan bia senka ubetimi afa kwan bi so na wa masa nipa na ate wonka mpacho ye wa hase ebe ma wo sa akwanya no ubetimi dia afa Facebook if you say Badwam Jumedie live ewo ehonom na ya kenkan edi ama afi nso ubetumi uguso a wo hwe yen ya so 0302211701 eno so ubetumi amasa ni panatonka na emum agesa o ma ahoye ha fi se nche ye de kase no so ebesmo but senka de fa Facebook ni Instagram ho na anka bribi ebetumi akenkan edi amount efia afede bibia e kama ye de nyame ase ma se de uguso a wo kana ma no yenkoso a na yemmo ma baso papa emma wo bibia mu eyeye oba wo fia hu se ne ma ekoyie oba wo adwuma mu hu se bibia ekoyie che se ba bi oba wo bia no ekoyie fi se ma ya na yetumi toto ne ma yie emema emema eyetire but sometimes oba ni bema afamu a no se ya na ne ma emema no kra ema wo makwan mu no megide se oman hene kwabna sante begina sa mema ni nyina na mu e di adanse se still no a wo mo yirenum ni ho kakra bia hu se na ne ma wa ye enti emma na ye International Women's Day ye kan over ka say we so mbedi aboso ayaje aboso ye celebrate ayaje oba die now if you know say International Women's Day no kra nye say ye bibi keke o eye UNO wo ho because we are singing na emma doso e na emma na edoso no so UN ato ne bo ase ehu say akotene a emma di wo mu no etwa se ewiase nyina celebrate emma wenye ena asem na ye ka no aka se ena bi o hokro mutrim odin cha emma yes ebitrim odin but emma wadi na hi na obekwa kwati ba da bi untimi nkwati ba ma na okwati oba ana okwa kodidi ana obekwati oba ento boasiem obuom enchirechire mu ena da bi oba ye bibi o oh emma ye special oh but just that emma na hu minim how nyame boy enti emma ntema ase ho mo nte yasin so be ma te oba ase a hu oba de why se kosua o defe no na wo ye de opede manual wunya problem ba me kan me sure so obi ne menya adwene da
obi be ka se ye ni nyina so still a man kire de wo de nya abotre mo oba bibi kakra bi na de enye oba ntina ya na de bia yakoto trap mo tese woji wo ho amfiri mo no oba betumi de ne sika ne ho nyema nyina de ama be ma because be ma ne so odo no eno so be wie na be me ya disappoint no because oba kese ya gini pedi okay emi etimi de yenwura nyina hye me nipa mu okay enti se maame sabi wunye bia nanso se maame ye be ma na maame pa be kire me se o afia mani gye wo ho me ye bibia ma wo a ne ya wusei so wunye hwe kura the fact that we say oh wo bedro me like akra bia wo kura no wo kire ma mani so no ye okay no kre na so oti oba se ya betimi ne oba atena bebre baya na mema ni bi ni nipa bi nhadante ma se ye papa ti sa wo de na ye International Women's Day wo de nyabre na tena se na wa asese oba bi owo akwan mu na ba bi otosini wo mu no de siesie ni ye wo bon se ne ma bekoye se de ma mo sha se ahomachi kwahwe ma ete track so enye bete na ne basa atua na chie ada no na mada me ya me dante because ye sori ntemunti ti ebi wo ha be 11 ho no na mani ate 11 na mani te ye mani te nso na me hwe mpom ma hwe ne ekoso wo area me hu ye na oba atan bi ne ba be mu a afi no obo kofie na me say eh me mada sori ba akwo no afi no obi kofie okodi dwa no sa ma me kro na wo hu no sa oba no ahomachi obesa so ne ba nsa ene na akọ enye odofo bi wa homa no so me yemfa no opoku ene ne nkasai opoku no pay ye mu ache emu akwa aba ya emi ya no tie we say Adom FM so fo ya da se papa very say tam takamuni na ye de yakọ ache so renye papa me ma bi o me yo ba because it's free atwan police for confuse you fati moda na me bo me ina ba so kan kan ma me o mi e fa ni ekuma na me share papa e so no be me bi chabi e ni page na kwa wo so mpo mo ba correct apeli wa kola o sebi na e ba sa renye mi Adom o ma me a wo be lu se sia ton ba ko pe pakumano mo obega wasi we shell da se da se se mo fefe ya mi sa man papa amen ya da se na o ka se ni se po sorbe wa di do bis asori na baby e ko pre ko pe ma nduane na awe ho papa ya fa unsi am so foku no foforo so ahoma no so di e kire ma ensa wo be kan wo nwie da nyame hira o do foforo so ono abuasi do ono abo no pay ye mo ache mini ama me mama official pa so nko afisa se na nkwa hoden wo ho yo ebe ma mo official da kese pa isa se yi ma free bibia ma se ne mo kan enye na unfortunately ma se ye di official da se na kan bi am ma no tia se a aba di obi a no nyame fa ne cleanse yi na me mo ma yi na ba so titru mu a more multimedia mokasa then how we see handle issues any programs ahodo amasheshe get a Sunday and so many programs ahodo a modi promote youth na ne adwuma e wo mani mu a because nya me shira na me ko ide na me fa enti asronko ma na bo pita ya kwa chia ka me yere eye Leticia Blanca so ma me be obi to bia no na me kan no shira me kese pa edase o ma me dase o ma me saman so ate se ni why saman kura no mentwempna wo so pa cho say Dr. Mentwempna ya no se mentwempna o DM de Trevor ni Adamo but say nyame dom pa cho so o ba da Adamo mo na wona me church member afia makwa me ntia mo mo mama ba so Meja, and I am mad that Mamma Quenya when I'm in your batampa, Nabucatch, Abamaku, former Minister of Tourism, or your batampa, papa, Mamma Quarabaco, and I in a birthday, but after your ban. Regina, or Quazim, or Cuscuazim, Augustino, the Mona Bass, and I'm in China, mommy. You can't a ma, Mini a diamond. You will more man about because them mamma Tia, and Camia and Cademy Yamano, and Cabaya Sonoco. Ma me film na menya at the age of 7 years. I'm na am paba. Kafra. Na eduba bia na eden
bam na yeden ejina na so okwa afum na oba okwa na oba etimi de hwe yen kwala nim nyina na hwe oba champo na bukata bafoku na hwe adwuma pa waje a nem se ema ahomachi no na mu okoba na oba okwa na oba se na be yen kwala ni nyina obi be de nsa bakwa na no mma me ya akwa ono so ha na atama me so obrere achinin me boss akofo me mo ma baso because omo ye ma omo ye omo wa bada e de enkwala yada se papa me enfa Janet ni enwie Janet okay facha ye em se mre na sunti no emre na so but ye she e man cry na ya de mase na ya sanso aka kire e mase yenye e ma de nyame ka se ye e ma ye ma no yenye ni yi no be fair no so ahira ye Emma the fact say ye sorry anajo ye kopa bibi ye say Emma nye ekun no moyire no monye ena enuame ma no mo sisters no mo so nye ena Emma no sisters ye nye eti ye kan sa na ye kan sa no line ku a wodi mu no na wa hwe no asese ho na afi wa ma ye kan ma ho asema na edi mu why ye da so ene sa ye ma me no ye da mo sia amode ye fa fichire ho school na nke enti ha akode street grammar afama fichire ho so no ano no enti awofo abatan no nyankopon hyramo papa mambo fa ene me nananom ema ni nyina we amakogo de ya semba ye kwa abane de kase no atoaso Osia boade shema ma me mamunyina cheme mo akwa abado Badom TV Badwam kase so ene bina no pensam asie na brason se ye de bro sa Adom TV Badwam kase sam no ne etodwa wo mu bi ya wo beti ni MPP amanyoko ma bi a wo mbu afuo na wo fo me na se de party ne kala no wasesa ne de NDC colors na apenti dan no ye de mu nsam no ebebremo afen so ye bekọ krachi ntwumru ene MPP atitafo mabunu bi so amampanifo na fo miensa Wamushana polling station election no ebi nkoso asumdwemo ewo ho eno ne nsembi ena no pa mede bro sa Adom TV Badwam kase medin afia amankwa tamaklo afia ni die mu yentie se de nsam no enchiremo ankasa etie MPP amanyoko ma bi a wo mu bu afuse tam ewo fomena batom pesua so ewo asantemantemu se enedie party no colors osono colors no wo makosesa no de NDC colors ena de apenti Fise womunti ase de ntia independent candidate Andrew Amwakwasiama womude ehye won so wono na mpre 2024 parliamentary election no ewo ho Adom TV amane boni Isaac Keno menyo etoso 2020 ya ne ko election ko influence ya ana na nadan kwakufu adu MPP mpanufo nyina abaye ebeka chere nse amane som na yeye no eme nto aba na mfa independent candidate bia no muntimi ni independent candidate enya adwuma ebra Esiama ye na dun so kwa independent no ofra himfo wa Ashanti region ofra himfo wa ya dance mamura ofra mpanimfo ni hyiae eno sa branch we emfa ni die amampanimfo no ananu ye ne kwa congress no ya antisa amendment bia ba se MPP mu so ko ufri mu ko independent a ye tantejo John Boadu is politically illiterate Joe Wise John Boadu chama untumi ena chairman sabonsu wo mu se enya party ni ma lawyer mo kwati ama ya jama no ya kwa NDC ye nyina ya be kwa NDC ya be to ba ma NDC na lawyer no NDC for the to ba so so mo nya sa 12,000 no eti se na lawyer si wo ba MPP oba on the post ya so be kwa bo NDC for ama mo so aba power me chama untumi ye wo nyina minim wa pre kwali bi wo kwapia wa pre so many years in sankan enne lawyer Amwakwasiama ne MC DC akabom de adwuma na ma no ema oba betu etie ne no ase opese wo bumbran so ode ono an personal business a wo ye no de bumbran so e de beka tie so ya bre party no me ada ye to aba akokal mi fie manda ya to aba wie me ya tete matale ye ya buye pam ye ene ya bre ya hwe party no ema na do mra power na afedi ye wie ya yesi ye nkotena ntem obi mrade a ye tinte so kokode ya kire wo mo we de ene kitom no mu hu na obi ka se nso amusi akosinti na ebe akosinti ye be ma ye nkrande ye be nkrache akosinti Yegusuwa ye wa MPP amanyoko no mo ensama hudo bi na yakokrache ntwumru nso a MPP atitafo ma bi nso de nafo amiensa ama won panifo se polling stations ahudo dunkunu bi no panifo nhwe se abato no bekoso nso e wasumdwemu wenye ntopa eye
senior party before ahyehyɛ sɛ yɛto aba sɛ woyɛ polling station dada na ebi a wosa kɔfa fam na nkurɔfoɔ no pɛ sɛ woyɛ ɔmo chairman na sɛ wopɛ sɛ wodi ɔmo anim a wobɛto aba na ma wo ɛm sɛ akyinye bi anim ɛm sɛ ɔmo fa regional representative ɛbaeɛ sɛ ɔmbɛ conduct elections ɛm sɛ yɛ binom yɛfrɛ no koraa sisi a ɔmfa wanwie adwuma no ɛna wakɔ enti the EPC yɛfa to mpanyinfoɔ anim sɛ sisi ano yɛanto aba na wɔn na ɛkɔ akɔfrɛ no polling station executive ɛna ɔmo nso na ɔmo bɛto aba ma constituency executives enti sisi yɛanto aba no wɔn na ɛyɛ polling station executive regional chairman no ɔhyɛ n'ase wɔn nso ne kabiri bi ɛyɛ sa party no bɛsɛe ɛsɛe nso a ɔne regional minister no ɔno ka hu na party n'asɛ ɛsɛ sɛ party no ama n'ahoɔden regional chairman no ɔne tumi sɛ regional minister ɛne sɛ party no sɛe a regional minister kan hu ne sɛ ɔne na ɔba party n'asɛ. But because of the attitude and behavior of the regional chairman and our current chairman, we lost those seats. He went and brought an independent candidate to come and contest. He had over 400. The acting chairman, Mr. Asia, any regional chairman, Omu Anubaku, Mr. Japa, Omu Anubaku, and Nemakoso, Makoya Butia, Omu Pati Abusasa, Papa, to any idea, Adom TV Badwam kasia na ugiso ehwere mamenko Tamale Metropolitan so enra ebeto dwose tututuo bi ekoso wo Tamale Dapema Palace ho ama nam so enipa be numu no tututuo no ka wo mo ne ya me kasia asomdue apagya ne mudie na so bambofo guso ahwehwe nipa be dunum bi osusuo se de ekoso nra no omunim hu bi Adom TV etwaso Tamale hano be some years back na PC ni ho na marketing koso na nsan a enya PC yes ramping for na de sia na poi aroma kura me ba adwuma ma na me bra pay ni ba se ono no fie ben ho oba na ka se o ti se tuo ti se kekekeke wona area ono ko kutu sa na sa ko wura dem na o kasa wie na nche na me ti se bibi sa na ko so Tamale yes ramping for na omun hwe na ma sunwie mbam na on PC Tamale ya betimi ya business. I don't think say I for some an chieftaincy issue no I be boye the ekache mpanyimfo na ne say omon boye yenya asumdwe wo Tamale because ye ni baby akọ we need peace mpanyimfo na moye yes romo na akoma entoyem baby o mpanyimfo de to no mo fanto na yes romo ye ni baby akọ tim to ha mete papa start here road we walk next to me fie no ona me say etu no bo therefore me tim nchen so twu ana me ja hodin therefore me na ase papa na eko chief side ho ana me akrakra we ana me ba asoro say me be hwa de ko tim ti say gan e fire ho no mo esromo Ghana Police Service mpanimfo nso wo munimdie e wo bambo mu nteno nyame adom bullion van krono bobia etoato so be se numu a anyanya adwuma no ene enkramanta mi mu titioro wo muguso a yenhwehwemu a wo mu nsa ya ka enipa no mu bie yensem egu nkrata so ya Director of Public Affairs e Ghana Police Service ASP Alexander Bensha ensa ehase Adom kase etoaso enkrata posi adwumayeko edebatu dwa wonum ekyerese bosumi pie chinie ena wonum egusua eyenhwehwemu sebeye obetimi akyere nipa bonfo a wonum etai bullion van krono ba ekoso ewo enkramantamu sa krono bona hodo nan ena akoso ewo enkranya didi ka koso ewo Kingsway Ojifo bosumi ni mu afempino ene aduonu baako mu baako nso ekoso wo bacho na Spenters ewo benin bosumi ni afempino ne aduonu baako mu de tosomi ensa nso koso ewo Jamestown Adempo ewo ayehumu bosumi ni mu afempino ne aduonu baako mu ena de enche yekora ene de koso Ojifo bosumi etwemu no ewo North Canadian Industrial Area afempino ene aduonu mienu emu otwesen hwehwemu a wonum enya no wo hu se aposifo mienu ene wo ho ebon sansemi mu a Omanfo bi nso eka ho bi na nso hwehwemu no waguso a eya enche ode wono mu a wonsa hye sa abonefo semi nyina ase ebra begina emra no anim otwese mrese mu no wode eho nsem eba beto omanfo anim se bayi a obehu de posi adwumayeko no eye onam sa krata yi so edito obibi anim se posi adwumayeko no bekoso a aba omanfo ho ban na koronobo ene basabasa ye ekoso ewo man mu no nso eto atwa
the sent will be and for one day enter post Jumaiko no echi. Sankrate Superintendent Alexander Kwekuo Benya Waya Director Public Affairs or post Jumaiko no emu and anisa eshasi. Kasama for the governance and security grave Bwachi Adom. Then you was here buying in Russia buying Kasa de din na Ghana for according to some of Western for no baby ama warmo at Nadum Kase etwaso. Nkasamuno egusu koso sene ye kan ye no yane Russia for edin komo yane Ukraine for so edin komo a omwakasa ombe create humanitarian corridor na sa humanitarian corridor we ene bebo ama Africa for nya ene Ghana for a omwaka e wo sumni no ben Russia border a ombetumi efi ono mwako Russia no metumi efi Russia so ababedu Ghana maimu nti san hye ni nya nkomodie no yegusu di ho nkomo aban abono homoden e take advantage of ceasefire ni nya sene be ya Ghana for omo sumino yebetumi eyomu nya efi onom Africa Union so e de omo anu atum omo bon homoden sene be ya sa ceasefire mre no omo create amaye no as many as yebetumi eyomu no yebeyomu efi onom. You have been informed that these are possibilities, but if it does happen, don't panic, relax. You can take our number and then you can call. Initially, what you can also do when you happen to be having such experiences, just taking very deep breath and then breathe out slowly. Breathe everything out slowly. And then you'll feel relaxed. Go through that exercise about 3-4 times. And then find something doing, reading, watching your TV, listening to your music, and you'll feel relaxed. If this does not control it, please call. Apomudi adwuma efo ewo nchanchamam ewo Brokum West Mensini ewo bono mantam ne mu se nei telcos no wo mmra ho bi mebo won fi se san se won tetefo nya adwuma wo hosanti na ma adwuma titiu ewo apomudi mu no enkoyi wakosem oni Adom kase edin komoyi. Network problem na ewokruma ne de ade a haye ewo akwani asabebre so ne titire kura ne se no se ewiase ne ade digital and first no nanka wo year report we are at the end of the month no nanka wa submit call directorate and our office but say no nyesa na etie o year report ne we are just what na wo facility and ababi a wo year adwuma no na wa enter ewo dems start dems ne so na ho na ye di receive and as ye send data into network na any ha say no one of your biggest challenger intimi ma ya juma no enye intentem so emaye enchenche mam ha facility no so your facility be a one ye ni security and ema ya juma no sometimes so dey nwumre na ye be frɛ say sorry bra be hwe obi a ya na eto da bia ya yam hyehye kakra because ye nyina ya hoho na aban dia ba ha ye adwuma ye mfiri ha nti ya na said ye betimi I recognize voices no ya na difficult emaye nti ekoba ne say security eni ha no anajo obi bebomu punomu say bia me ya ana say bi obi di moto akwhwe okra na sometime no ultimate tena say be 15-20 minutes per so recognize voice ne say bi enye nipa bonini bi na ebeto ahya so because ABSC one of your facilities what district mu IS bi wo ho mo ba omutime kasa omo yare health worker na be sorry so be render care no bo say akron for renfo ato ahye ne so say ye be kwa yi say kwa ko gina ba bibi asana etimi afre nya ono so kura no nye tambia ni benya say we gina ba bibi no asana yetimi nya o ba bi kwa wo school no pese o de message bi ma wa wo be bonwa service ma wo be hun na adekọ na twema wi senyu jo wo pese okoye kora ji se wo kwa chichichi ba bi ozo be kona bia so koye ne de didi asara ye se bi tibi kura wo kana ni pan so ono so ti ma binyina no so na Adom TV Badwam kase anopai no menfansi ha medin afia amankwa tamakula gudie mu nsam etoa so na fejumedi nkaye Happy International Women's Day koma mani nyina yekwaba Amijidi say when you ajiwo fie na Women's Day ampa what you say ma so no abo adwuma bepem sabradia na wo se bibia konkan sabradia sai de nyina ye no nyam ne ye hye nyame because nyame waye bi mama akwa ababiem e de ba Adom TV so we abkensie bre e na so
ya me Mavis Savonyofa lady a job lady visitor papa bibede ensem no ebrew asida enkoma aboafo a wo mo ebo mechidom shonko ene anopedia na oneexpert.com ebema no me producers wa henya asem kitwa oneexpert dey dey say dey wom se wom enya financial freedom papa pantie no a otakese ni nyina ho ena obenya no nti me kanfo oneexpert.com e dey emao Jefax mixture macha so your ba we be ma uhie bi papa ya de ya oba so de wo ho a so siesie hu na your ba sima what ase be ma so so hu sisi hu so na wo hia adorables na what me abu adwuma yie na bibia konkan no nti na me kan for Jefax mixture e de emma asida enko enfama Mainest Beauty Palace wono so na ye miti kama e de emma me friend was 0244211106 so this year will come na yentu fa enkonsem no mudia na yenkwa ma no ne nkɔhwɛ enra match baako a etodwa enya asem keto Sergio Manucho ne amampanyi na Danko Ekufuado wo moto nam hospice enra wo mutu mire enya asem keto wo ne Everton 5-0 ena ekosi ye Chane so se ewa manone na ene UEFA Champions League no ebeto so a enya asem keto commentary mu ehwam se wonim se ne ye de ma no Asempa 94.7 FM ne Adom 106.2 FM 8 PM pepepe ne ye hyase e de amaya no wetie na bibia konka Bayern Munich betnefie ehia Red Bull Salzburg na Liverpool so ene Inter Milan so e de ahyehyɛ so sei na manone nsɛm no etie yemro man Ghana mudia ene eye International Women's Day nti they are 2 years so say nei ye be profile eye mame a wabone homodem papa ewo emabo mu e ba ne se ye moball a wabo bi pen ye ni referee an e bra wo di referee na nya asem keto no yo baba kwan wo gine mu a na enya asem keto akra wo sanso abe coach a ni coaching career no so wo di akona nim pa enne me ne wo kase wo no ene ye the Black Queens of Ghana wo mo coach Messi Kwaku Tsegu na miankasa mi producer sir no papa international producer Sergio Manucho a file sa reporti e dia fano February ni de toso enum afi 1974 mu ena Messi Tagu Kwaku yawo no mami wodi mfinhia aduana miensa ya ogusu bon ho modene ye kana nipa omahunu bibia e wo bomu wo Ghana ha wontumi yi mami ni din emfiri mu wo hyase e wo ne nkituo mu nanso sesei wo wosoro a wo gine ho me no a wabra mami ye hyase no no ye footballer se ngina go pramaso enkom twibodua endi agro a ne wo dimu akotene na wo my Ghana mu ha de bobo kwa hodo dodo na na odi ne ho gi mu a wo si akan ade ma won ebi ti se Supreme Ladies in afi tema New Town Ladies a eno wa nkran pupuni mantema esane modimonti afi 1995 ene eto nsafra ne se wo mesi akan enfama Black Queens na ne 3 yeye udi agode ma wo no mo a eno boaye 1999 Black Queens for qualified your money chere FIFA World Cup na se awa USA na wabra mo free World Cup na se free USA ba ye no ene odi ne boot ebe sen soro a wo ja ball ne bo afi wo ye na dwene se wo begina go pramaso ato ayere de kwesi boni be kan se referee no wode ne wogi mu ne se anti wo sua de ya ye man nkrata ya no di adanse se wo ho kwan se o jago pramaso edi referee ni bi ne wa afin pinu ene enu ntamu ho no ene FIFA edi nkrata atwato de ma no a eno ma no ho kwan ena Ghana ye lege kese no wogina mu bi ato ayere ne wa afin pinu ene nwotwe ntamu ho no Women's African Cup of Nations at True Jawa Equatorial Guinea no kan maba wo mu ko gina mu bi ekoto ayere mu afenya no nko a FIFA na 20 Women's World Cup ya True Jawa afin pinu ene edunu Germany Montene so Messi Tagu Kwaku ekogina mu bi abadwuma afi na nya referee no kwa na maami se wo beye wo san so to aso ekonya ne nkrata wa bra na okosua pon no a ye ma ne nkrata ya no ma no ho kwan ma no beye coach wo hyase every teams nkitwa mu bia ne 3 yeye ya afin pinu ane dunsia Amedaus professionals ye ya no training abedi akira ne wo gina Ghana Premier League ni mu bi etene memei afei na maame Messi Tagu ne bo no akosoro enam sunti Halifax Ladies a no musia kan e wo Man League ni mu so to nsafre no a obaya training adema wo e wa fin pinu ane dun wa twenta mu ho Ghana national team me kire Black Queens no ya to nsafre maame ya ono baya training abedi akire edema Masu Didi Dramani
na obra masu dudu dramani eja bobo kuo no ho no ye de Black Queens e de mamami se wonu ndi omanim na wafu akansi atudwa e o Cote d'Ivoire no wonko gina mu emwa Black Queens na obra mu free wafu akansi na se o Cote d'Ivoire no wo boa na Black Queens agi kuruwa na omo pia o my Ghana mu ha na te se ono ne oba odi kan a e o Ghana bakwase mu no odi ye ma bobo kuo no akwaji kuruwa na wa fimpinu ene edun wotwe ena Ghana J Women's AFCON si omosira so e won kran popuni mantema na maami wo ye trene abedi akire e de ma coach ani din de Bashir Hayford nanso wantintam ena o my Ghana kuruwa no efri ensem nanso ne ya meka sei maami no mpaba GF mpenifu asan de Black Queens e maya na sama ne se wondi anim antoto niama emfama wo enti wono ena da so ye trene e de ma maya ya wo hwe ni mu se ne ma bekoso ye e de ma wo enya no nko a Berry ladies boboku e wo Ghana ye ma league ni mu anen kan ye from Halifax ladies no Mercy Tego Kwaku wono ane sen kra wono mu a ene ye ka Ghana ye bo ho nsem a ye ntumi yi ni din amfiri mu akopem se ono one nipa odi kan a Black Queens maya no ode o ma gikruwa wo hyase se wo bobo no bi wo jaye e begina mu edi referee ya ene wo ye coach panimpa edma Black Queens and afi Berry ladies na wonim se enya bonko a na odi ne ho agimu osan so ye fire service panimpa enei eja to ba bia mami obetumi adumu no Moniyo ade trove salute moniyo why adie wate wo rich CV papa team coach Mercy kwa kutego Women's Day ne ya celebrate papa na metwa so de semna brew dia national so say Ghana Premier League na so egusu a ekoso week 19 matches na ebesin koguye ebi aka ya enra 11 wonders na fie ni brekum Chelsea kotene ye 1-1 ena ekosi ye na ehon ensem enno so say coach Rui Gregorio wono ena etene de ma Chelsea brekum Chelsea owie ye no nsem sei ena wode eto yenim. Hello, welcome to the Ohiniamiao Park here in the capital of the Techiman Municipal and also the Blue East region of Ghana, where we bring to you the Ghana Premier League matchday 19 fixture between 11 Wonders and Brekum Chelsea. My name is Nana Dakwa Jesse, together with our stream switch of Philip. We're your commentators for this afternoon's game here in Techiman. There we go, it's kickoff here in Techiman. It's 11 Wonders against Brekum Chelsea. It's Chelsea on the move, coming so close. It's looking dangerous. And Brekum Chelsea have taken the lead. Defending not good enough. Everything about the goal is comical from the viewpoint of Techiman. 11 Wonders should be doing a lot better, but taking nothing away from the finish and the shared desire of this Brekum Chelsea side. What a start. Perry Roxon sends in a cross. Header comes, but off target. Emmanuel Boyen sends a cross in. Abdullah gets something on it, and that's it. Moro Sumaila. But he only tips the ball. The ball is not even out of the box. It's still in the box, and the ball is still alive. No Chelsea defender reacts quickly enough. Referee whistles for the end of the first half here at Ohiniamiao Park in Techiman. Second half already underway here in Techiman. Here's Boyan up against Anani Dasso to find Sumaila Moro, who sends a cross in. Great goalkeeping from Gregorio Binsecho again. Anochi Bedu finds Nasiru. Here is Lord Amwa. He sends a teasing cross in, and Kelvin Obin's header goes out as a goal kick. Again, it's a really good ball. Just might have got in behind him slightly. Yeah, just slightly, and he should be doing better, I think. I think he should be. Amponsal's ball is in. Henry Ensu does not connect. So close. So that is a big chance. That is a big chance. And there's a free header on mark. Defending is poor. Anochi Bedu's trying to get to Indego. Chelsea coming so close again.
Prince Bafu's throw in, flicked on by La Abdul Latif. Handball. Nope. Unfortunately, we didn't see that. We should have seen that. I mean, it just went down. Yeah. It's over here at Ohina Mayor Park in Techiman. 11 Wonders, 1. So close, so close. So obia entimi afebi ankoka ho biema ekot wie 1-1 na ye wie ya na coach Gregorio wono ene trene de ma Brekum Chelsea wodi we eto ye ni. We started very well. Second minute we score, as I told you before. We came here to win, to get 3 points, but we are playing with a good team. 11 Wonders is a good team. They press us last 20 minutes first half. Even if we are telling the players and our defense to come up, to push up, it was not so easy to come up, and it's okay. It can happen. Second half, I think they have probably one chance. We have 2 or 3 chances also. So I can accept, but if any team need to win, it will be good for us. Is it a result that gives you confidence and some sort of momentum going into the next games that you've got? We are in a good moment, so players need to be confident all the time. Motivation need to be there because we are not losing for, I don't know, but maybe 8 or 9 matches we are not losing. So we are counting points for our table, for us to be stable on the table. But anyways, we want to play better. We want to give good matches, good for our supporters, and I hope next week we can get 3 points and give some happiness to our supporters. Next week is against Karela. All the best in that one. Thank you. Thank you. 11 Wonders are what's fie Emma when be chimte 1-1 no ne coach Prince Kofi one so Edway to yenim. It was a good performance. We dominated play. We created a lot of chances in the first half, just that we were wasteful. They had an early goal, and I think that destabilized our game plan a bit because boys got anxious and they wanted to equalize. So they ended, making a lot of mistakes, squandering all the chances. Actually, we started with a 1-4-3-3 shape. Then when we got to a time, we realized that we wanted the winning goal. So we changed, to the 1-4-4-2, shape. Unfortunately, we didn't find the second goal, and I think that is what happened. Is it worrying for you that when you look at the league table and the position of the team, is it worrying for you that you are not picking the wins, especially at home, for most of them and drawing? It is quite worrying, but I think we'll bounce back. But I've just come and I've seen a lot of things, taking the strengths and weaknesses of the team into consideration. So I'm going to work on that, and I believe we'll come back strongly. Match back also to dry nyasem ketwa kra Bechem United ebetne fie ehia krobia metema Kumasi Asante kotokote kokoso nananom ya ne womaye wounded lions because na Accra Hearts never say that until the bones are rotten for Aji President Cup nephew woman semti womani abre papa na CEO Edimabo Bokuni and Naya Amponsa or the atudwa say despite lose a woman lose against Accra Hearts no woman edi ni brepa and they tena top of the league na sense sabrede one more 40 points a woman that league next row nti ene woman kwaji woman 3 points yanya complacent na yebekoso aye adwumaten because soro da no de enye din piece okoda soro but sustaining yourself e was soro no eno na ye adwuma no kase so bi ama me yemfi ho na I believe say yekoso ne nyina aka bom ye adwumaten a yebeda soro wa akosisi be we league awma ye hu support no stadium ye challenge omo enche bia no yebe launch project to increase the numbers at the stadium. It's forcing making sure that supporting project. Diamede etimisu bokra no na yenkohwe boxing munsema ACA na on the 9th April Empire Edra ewa America Montana Texas to be precise na ebe piemu wo San Antonio na akopiemu dia na hwan na ekokun Ghana ni abrantia woye former IBO lightweight champion Emmanuel Gameboy Tego wone Ryan Garcia na de eye bout na ebe hihye so no wo kire se Ghana for aseye ni gidie ewo ni mukra na momo
no wono de wogidie se wokọ na wakwakọ boa brantie no wagi sika ni nyina ne points ni nyina e de abo man Ghana. Because I know it gave me this opportunity to showcase myself to everyone. Because I know people don't know me, but after this fight, people can ask, who be this guy? That's why I told you, because I know Ryan Garcia. I respect him a lot as a good boxer, but he's not my side. Ryan know the person he come to face, that's why he changed the coach. Because he know he come to face the Ghana rare lightweight king, that's why he changed the coach. My town know me very well. You know what I can do, that's why my town, if you go there right now, everybody feel happy because you know the Game Boy. You wait or you can wait. You know the Game Boy ampa. Masa, yen fa brofo nya hwe wa ha o. Ye be bu anya brofo sem kra. Ti wo be bu Ryan Garcia gina yie. Eti na yen international boy Game Boy e na mote ne kan sem kakra. Me producers papa eboaboa no e ma me de ebra wuni ne eye Women's Day. Happy Women's Day to oba bia wa bo homodin. Wo homodin kra nya me hya wo ma. Na wo so bo homodin na be ye penyi e wo man mu. Me da say me even savanya fa lady a job lady. Face down, papi bi. Mini anom de aka no eto aso de ama Mr. Wada en fa onsan ka fidie. Ema ewo wiase na eguso ema wo momo ne yo. Enti enne bedwama fisem dwumadie no ye de ni nyina ema ma ne tituru ema ebo wo homode wuti ababa wa na nyom na na oto na de wo bisa ne se ede ebe mpa na ye ya ema enka ho bi. Na te so ba ko te se beans ya gari guso ho se beans kra se gari mfra aya na otimi didi bibi foforo de nso ni enim ne se beans de ye de gari na edi yo ke gari so ho eti nano eye masem na ye bisa wa afisem so na ebia wote ba bisa oba enti awo ko ba mu no waja ye adwuma anasa ebia wa adwuma kra nti unye wadwensa wo pawo bia wo wo kwa wo bei wo ye obai se na obeka sa ne ma ne nyina abom e wo bra wo fie enso emmo na wadwuma nso obekoso aye eno ene enkomo aye bedi no ene fie makwata maklo e wa ha na Dr. Anigezi agese ya mfre no de wo ye bi obenya ye ho adaje no kwasem de say Dr. Anigezi nso kan emma pa ho because ye ne yedi nkomo na se otie Dr. Anigezi de se de okeka na ene ne mra de kwa adwuma abrochire nso ba asentwen obi enso ne nyina mu no otete ne ma ofie okwa adwuma pepepe Dr. Anigezi mpacha official pa wait I think commentary also happy Women's Day to you. Also really great. Baby Awutino, you're a pillar for all women and all families. Inti. Congratulations. Thank you. Official pa. Afi commentary afisa say na my koyenim. Afisa say na sa tag binu e wo ho say we are all enemies no. Na sa tag na awai ko because yenye own enemies bia because o share to say wo Dr. Anigezi mumu bi nchechera moye efia makwata maklo nya daje oba na oye nchechera na obi ti baabi na osua meti he de emeka de obi tie de emeso meye won che de boa obi ni nyina na ema akonkan a afise se na sa tag bi no na ye free ho Dr. Anigezi anopa boa yen oba bi hwe yen wabo ne chirimu po se onyakro obeja ye adwuma because ohwe fie no ohwe ne ku no ohwe ne ma eso timi ja adwuma na o ja adwuma kotena fie no efie ne hwe ne so san na ebeko obi nsi wo hokro adwuma potia oye no enne se de efie nso tie no ama wo ye ja ware kura anase wonya problem e wo fie obi nso hwe na adwuma o se da bi sa adwuma we dem de awo beka ho a emmoa me not ho sa na wokọ but mo mu bi o ha motumi a balance ni nyina ama mo di mu nkonim me pa cho mo ye ne sen yo me da si p na me chia oba bia wo Ghana na bibia o tie bia happy Women's Day to all of us. Normally anope meka mankasa masem say normally I don't mean come and kasamasem because of professional winning. I don't have to come in. Inti nipa bebre enni me. Ti ayame they say what started with me inti mommy permission. That's nipa bebre enni say me a single parent. Inti apart from being a career woman, HSA wanting to achieve for myself, my career, my BBA. Yes, I was in a relationship before. I'm working out, but me woba.
And so me catch me who say the fact said that shouldn't hinder me from preventing me from say dia me pe ama me hono maminya. And most of the time the hona man ye mu bebre ye wo barrier no. Say me woba ana me woku ana say ye bo me because we have a tradition bi wo hodada na culture bi say oba de anka ye wo ko school wo wi a wa ware wa wo eno anu no na wo hwe. You can combine all of that and one is say we be prioritize say your friend say the what then a mayor first then a mayor second say na we wo fie na enniema na we wo fie te say wo hwe wo ma wo hwe wo kun ana wo hwe we busuafo no na wo di ejuma no nso aka ho e bi say the tie ne say we ntimi in develop wo ho ana anye bibia ma wo ho a you die slowly ewunye ewu ani say bia wewu a ye de wato adaka mu a wokọ ewu bi wo ho wankasa wotimi ho say wo self esteem wo bibia wo mu no ewu nti minim say twi bi e ka no ti ase ewu ti ase nso wewu nti wo say wiase pa wo ho nso wontimi enye hwe but say wo combine e ade ankrofon realize ne say wo ba na wo ku anase wo banko ati say my situation as a single parent no me pa no motivate me pa obi ba kasa abofra de den no timi ye niama oye and the fact that what person or no so achieve in life. It's based on the fact that abofrana na mofrana wo life munti. A that grandpa one person was sorry I wa bre and now yarin because me many health problems for some time. And me timi go say ade timi motivating me passes me share me banner and I say me who school reporter. Let me say hey abofra oya ade my men sorry na me nko. Even if I'm feeling weaker the fact that abofrana wo honti. And that is where sometimes we go wrong. Say, oh, sisi a mawari, and I say sisi a your friend say me woba inti ma mentina fie na mention me banen kwa. We can combine all of that. Inti so baby o tifio sisi a de mawari ana me womba inti. Ese mu say ye mano ye omu role model. First role model of a child is a parent. Dia uma me ye no. Ebi o ha me ni me banet na wani ambe obi o ka chem say mommy you are my role model. I don't know how you do it. Well, into no cast across no more or names or motivating you, but on no so sana bibia may biano. Into the senia ye casa, senia ye behaving yama ye. So me go to school cross say, senia me dress about in school, no? Because now for besides, how does your mom do it? She's only got you. You've only got your mom. How does she do it? Because oba on yana home basa. And then me casa if you say a mother into na me come once. Normally when him so we interview me, I don't talk about me. No cray. Your friend say, "Enyama emofra catch me, and now maybe catch me because who names a who call who being in ano. Obisi be our community. What sorry I will call baby enyama we no ema show. How you carry yourself. Ebi ho mbambe kan chroba. Ebi oti babies mami die. Ebi o sorry anapa. Se ne oye ne ho, se ne okotena ne kam. Se ne osiesie ne ma ho de omukọ school. Se ne oni ni kun kasa. Say when you now oti mi sorry ko ejuma. Until you will know. But one kasa will be bia. The second I may admire what TV say. What's sorry an opportunity abofra biti baby. And now ma biti baby because na ye nearby or ye don't know to me an opportunity so sorry or TV so look so fresh because you know sorry an pa you look fresh. No ye when you now combine it with the home activities. Inti ejuma and as a career. E boa mapa. And Minka bibia and mental health in film. Okay. A boy your mental well-being. If it's a brown quajma woba, what if ya in Komobi anyway, there was TV and radio and no one information a winner. When him say Marco Consa boy, into who quajma no be ready for consac a crowd, a crack, or be back. The bill how sorry, a bill how quajma. There was a time I know me yejma central London now. Ukwa, just said, or be perfume crowd what train into super so to be now so you wear your perfume. Or be sure the baba at Tario Bashe. It was sorry and a panel will say, wait, me continue train no cry, metum, into my mensu me baby. Say one when you cry. Yes, when you say ma wo ye ni nyina no na eboa wan kasa. Wo pese wo lose weight and now pese wo gain weight because wo ko ejuma environment no. Wo pese wo siesie wo ho. Wo pese de bia wo ti fine because wo ko ejuma but wo ti fia sa na me nyina meka no kre. Na say coronavirus by me ye ejuma wo fie most of the time. Ebi o kwa me sorry kra miti ho kra me nye yi. Na me hu say ye be ye meeting pena me dimika na makosi se mo na
na ma ye me ho fine nti ejuma eboa no matter what the job is mo bi nka say ye ka office ejuma nko a ana hospital ejuma nko a ti say ye mu bi ana prison ejuma ana say bibisa just getting up in the morning na we see a man structure in life jo yate yeda say enti we no kra ye nkra hyesem se ote fa kona bia efie ye enti wonya dwuma kra no a je wo ye oba a emwa ma wa ho keka no ho siesie kra nkonka because onko baabi e bi kra sorry fia no pa ne nyina wonware because onko baabi a na so onko baabi a ebe kenya wama wa ho keka kra beko eho baabi eti na ye emada a yesua de afi ye maame no watumi aye ne yie ho afi abankwata maklo ha wote hai saa ho mache sori ya Dr. Negezo ka ho asem ofi ye ya che eso kusoso awoye afia doctor ka also de ehyew nkran ye obi hwe ya no pa ya ono so be fa bibi afi mu a ebeboa ye mama se me na oye mi interview na ye fa de eboa ye because ye ne ema me ba ho no kra ye no kre wo kra de wo sa ye yire se pa se wuku wo ho na nkola wo ho na wo sori ahomache wo ye ne sen enya bete wo ye ne sen o kana ete se wo do yi yire no kra free ho na me de me ho hye Dr. Gezi de no mu a enya bete sa enkra no kra in a way so enya effect wo mo so if he say enkra bi enya kabri bia na nka omone sa titiro mo maame na oni omo ko na oni omo ba me de ne nta anya sa enti tama menya ewo fie no saa time no nkra no mom expect me say okay any yenkwa ha ba saa time na me mo fie na ho no mabre enti me so me pese me gima ho me enti ubogu say wonte nkra na se omo so nte mase enti senya me anka ho anhya wo den pa hwe a wo de pressure no ne ade okotrotro wo mo ba wanya careful so beti wani no na nkra no ko na bia wo bo ho moden say wo pesika de ahwe wo mo no by the time abenya sika no be wie no na nkra no ko ti de ehia ne so obechemu okay nti wa breast de crowd in your time kakra mo neti o masem because sometimes e bi wa no mo wa asem bi ka na ma me hye no so se enya ahomache ne sori enko a wonim se adwuma ye se apon anajo ka ho nti e bi wo ho a maba e bi a meko late no imagine me sori anopa nti obi e hu wo hu at anwumre nti nyambo a mapon na me ko no yes ye di nkomo wo phone so na me kire de obi a nye na homework ne ba mu a ene ya na challenge na me na wahwe sa na me ma ye lucky kire se pani no mo twese ketwa no ti oboa no nti at least woni bi we dey na ma strength wonye teacher nti won hwe mu ma me nti me ba no ma be san ne bu a me san pa na homework akurati na efi ho ya ne ma me sa enso wenya daji but ye wa ho ye balance ye ho ne atumi aye ne o say Dr. Negezi ka se bo say se me hwe me ba no kra report na ekenya me se ma bre enso se me sorry nti ne nyina aye nti so obi hwe ye na se also was a challenge we na hu se efa no atosi a efi na ekọ ma scale no we balance wa bre when you but o bre na omre wa bom na ma no ana wadwuma no aboa wo no afei na abeje wa home ye ne mo den na omre wa bom ana asa daache no ma no entimi ma wonya homeje a ese nkasa amre wa bom no wonya ntia ye nimia da yi so wo ahoma no so ema yanki na wa afia he o Dr. Negezi mpacho ebeba ohobio na me so ye ne emanso ni komo kakra me da say na hwese ababa wa ebia wakwa aware foforo na onima wo kra ho hwe nyinsen kra ebia afa na edikan na okwa akọwo a emiensa wo ye adwuma so waware foforo na wo so obabia anyem ene na scan na aba anka obabia anyem auto ne ma baako na no kra he na auto so ene na scan na ema wani ba ho so ara yese miensa asa grade ru ha push 1 push 2 push 3 no ema de enye push ye be yi ama no za 3 at go de ano ode ono na wo ho no eti ema be che yese ye twa yo si ye push but de pese ye hu ne se obi a wakwa aware foforo adwuma kra bi a wan hyeda nya nchansa na okwa aware ahe na wo woda ho nkwala miensa onyimu nyina nso budget ne ze me be wo baako afi 2 extra budget abeka ho plus efie management emampacho net sen na aye ne sen na besi ne oda so ye triplet mother eye enika sa no yo me da se me chia mu nyina ene atifo nyina tell you kind and sa pepe and na fem enye bete
say me call aware obia nim say aware de o shase a eba ba ko na o de be shase anso me de na koye sa yes prekope eno kra na mi ko me scan bibia scan say mienu eda me ko wo ye ena me hu say surgeons ne kra no munim omu yiwie yansa omu hu say miensa wow fine intervention them but Yankopon adom yetumi ahwe mai amasesi a aka be say 3 months no mwenya 7 years hey end after boy yeah hey ene why ade yami show ma je say asase no aka ma abefo scan ma hu say obe won tafo enti aka ma onu ku say moye entafo budget kura na munya extra na so nkakra no omu ba be konfie so mewa e ma ye adwuma pa o ukọ na adwuma e ma ya ne sen na kola no kra wo dware back o de fa ne say obi ni na chiri ba kra ya pani wo me fa ne say fiade pani wo ho na keto ho omu kra no wo dware we ya we so siesie no kasa wo be ka no na 3 atago na nufo no na ma ne sen na wo dware wa mo so ye ne no mo start school kon so na wo ye ne sen mamudi e kira question so ro ba bobo ne sa won say what ka be 3 obo I don't know wo ye ne sen ya be si na ogusu ye so kwa adwuma pepepe e hwe fie so sa yo yere wo ye ne sen a big challenge na o si o se obeya obetimi aye when si o se obeya and e dey oha bebre eba enti no dia aye ne say me kunu ya hihye ho enti anapa me hwe omo edware omo didi edress omo na edware ne kra obedware omo no eno so ye asemfoforo o kikem ufrewe obefrewe no akotena ha ufrewe no adwane akọhye ha edwane the same ubewie no na wakoma ebo pre because what the pressure and ye say djuma we and that twitchie ana omo ye cool twitchie against you me ti hey ba ku jina me chance see ah or pay attention into no enye easy and that into no to say they make can usi boste ubetimi aya eno na ma ne ye isma no but o ye wa dwen say edwuma yi de eden ena wo behwe ma wo besan akọ edwuma ese wo report enkaka o ye edwuma mo bi na ese wo report 8 a.m. on the dot becomes a very big challenge so sorry na latest by 4 a.m. 3:34 a.m. no ese we nyane wo be dware nkwala mi ensa we nyina ahyo matade amomo eduane asan fa car e de o mako school sometimes wo ho ani afro ba ko ntiapo e say o de America eni amututu ba fie ana perform wo school ni ade sometimes en so no yi almost school fees cry and nothing because they ya 1,000 plus 2,000 ni ade wa hwe se oba wo ye edwuma ya wo ye nso enye se sika kese bia but you have to manage take the bay out betimi da hwe enkwala miensa we nyina no and nothing so rade na ya adom ti na etimi edu bia ayi na dai pattern we ho no na mu ye ho hey na isa question this na be breastfeed and na say me breastfeed breast milk na kra na about 2 weeks yes na breast milk and ba into say ye started with supplements near the none now every week bia no you turn on almost to 4 boxes because they used to eat a lot and you can imagine put on 4 boxes some they told this over 2 wives and so they were babies no and then within 2-3 weeks because they were growing bigger no almost every now and then into no and that fem Emma mean more than yakupa my yes my into no also bodia obetimi aye yami show pa mean chwano de na ye man ko na mema ko na e man mema e man ni no bema ba ko yo bema ne so ana bema na shem fifni oba ba ko bema ba ko ena
Obaba. Yo, enye easy nyame shramu. Mamu sha na me enko yi ho. Dr. Gezi ho. Ye ko Dr. Gezi ana ye kan sen. Oka bibi on say me name ku ahyehe. And this year no International Women's Day ne breaking the bias. So me name ku ahyehe. Eti me so ha no so ha but ube kom no efia bi wo honom a se be ma be so ha na oba ne be so ha na ko te se ebi kura na oba ne mum adwuma konkan che be ma ne nti ono be kontem no se be ma ne be so na ko ya kansie e wo fie ho eti sa breaking the bias no e ma ho na ade be shame no aboa ye pa nti de ko Dr. Gezi ho no aboa ye na ye hwe se de ho no so ye be ye Dr. Samu akwa badiem yo ye da se ye da se ugusu agina na wo ya singa ma day ye breaking the bias no e ho no de wo ho no nyandru ho ba na mpesa me hwe obi man so ene e ho no mo mra ye adwuma time ye adwuma nti se ye hai ene e ho no minim de sa wofo ben wo a bi ombe so mu because I had ye yire so kura wa chiri baby beba aba beboa wo enu so as a single mother no ene obi man so asetena mamu a wo no ne ade no enu so say na uti e combine because obi ntemo nchen ya hanom ne ya ye nyana nis mo mo boa ye enti se okwa adwuma na upon late because mo ho na ye shift ebi mo ye late ebi mo ye this akra no e ho no so say na woni otibia mutie yo me da se bebre I think say Emma kasa no or can be very important or say determination and a teamwork into young combining single parent as well as parent here two parents because most of the time Krausha, especially with our culture, young Ghanaians and Africans no those are Bema will feel can be being so casano if you say a bit of honoma more fee in so banning a more the whole thing it's about the fact say teamwork. Inti when you be with fear, I think say makasa same way work program so that say a friend say right from mo marriage counseling no. Sanyama way say bim say your friend say inti see a war. How do we arrange to do it together? It takes a superwoman. I'm not saying this to praise people, women, but I have to praise a superwoman asem. Bema wo nchenyo, bema ni wo nchenyo. Who krum how who Ghana, obi wo Ghana, nebusia for but they don't help out. And ebi wo onso so kra nanny is not more Ghana. Na excuse me to say, be more yes super jobs. But you obi anso so no yet trustworthy. What they want me say, me wo Ghana kran kame manani hwe ba. But that is me. Esuno obi a, nye because nanny is in ye. But me person me titi the way I me pay. To be based on that, you know. But Hano, I had the one say you were nursery. Into abofra from about 6 months old, could see whatever nursery wo. It is a we juma obey to me, and I say obi ohona income endorse one. Government, you know, subsidize it. Into be as I mean, fan say month and £1,000 and not be beer. Maybe a government betting me about half of it or a percentage of it based on your income. So we will be so we Jumana will see can a ye kakra and it win yashi cra. But there's a one cassa washe. Maybe I know now some of bias now ye use and then I am in the sense say. Ejumana wuni omuye ejumano. Me say me wo ye no at the time no. Na me ejume mo me na me ye first person waje maternity leave. It's ye catch him say 4 months even though na baby I 6 months at the time he say 1 year. So you can imagine. But at the time no na me kun wo so it was okay. But me start here na me catch him say no. Na inti I say yensu ye ma ye ni ye din. And I me call like trade union near day. Inti nyama bi o I see shishum. In the end no I had 6 months. But nursery is near there. Into Odi 8 months no or nursery. But we be flexible working hours. Into one organization back as a share to see ame womba and ame woba. Okun wo home poa. Na se bia your friend say Adiana ko say one away your banty, which I hear all the time. Say me na me your banty. Say me na me tine fiation kolano. Nurseries be very good. And na is be me. I prefer nursery no. Because say nursery is very good and only probably bebre wo ho ebi wo kra CCTV cameras na ade wo ho nti o mo monitor bibia wo study wo ban so woni me wo ban na didie pattern bibia nti wo try na woni o me very closer ye be sha bofra na na mofra na yi ama wo nti niam bi wo ho a we have to factor in anya sa wodi niam bebre chi a wo be ka say me nye adwuma me nko bibia but nti kro bia wo wo no
So wo your friends say Western world and now wo ye krom Ghana and now bibia. See to me catch who say this is my situation now. I am a parent. A day na me ya ebe work it. Say me sorry in 10, me sorry 4 a.m., me sorry 3 a.m. Say me call me. Say me say there was a time before coronavirus. I had to travel about 35 miles. It used to take me 2 hours. Inti ebe oha me ba no ye first to be in school. Eventually, no me manage that boarding because now too much. And I say my brother, me say this week you're staying in boarding. Imagine say be a school need boarding now because that's extra money. Because of call private school, I have about 95% of my friend and 90 omoko state school into omuntia fees, but me ban no call private school. Until I had to pay that extra. Until that back again into the income. Income now more to get these things. And see, there are so many sacrifices involved in Bibisa. But Mesako Emma some more kind. I said Menkaichi no kind, but what I understand it to be is determination. Say me I still see what say obi etimia ya means to metimia ya. And no for me no a very important say the be share who say Emma sanya ma way sa ware say me single parent say forget about me. Situation be a woman no because me ma bebre I juma na say counseling and all that. They are in marriages, but omo no ye bibia inti affect omo juma. But when I say what catch on who say, am I going to sit there and die with all these things, ideas? You know, in Nyama me woye, in Nyama me person me just because of marriage and not just because me your bar. One time any woman be because a few years ago, on boy brony or say first say or you're single parent and we are single dog, we are single parents, so we are vulnerable. I say I'm not vulnerable. What makes you vulnerable? The fact that we a woman, no, and now you're a single parent doesn't make you vulnerable. Unless you tell yourself that you're vulnerable. I've never been vulnerable. Or show me him so say identity. Let me say I'm not. What makes me vulnerable? Me need disability be me nye be me your bar, me woba, me relationship and working. What makes me vulnerable? I will be vulnerable if I put myself there. Me yari a me kita crutches cramp na me sorry ekwo ejuma me do prison ho a me de me crutches to car no na ma limping kakran na ma kwhye cause prison ho lift escalators and I lift to be any ho. I was still working. Nkrofo hu say me bre but me kan tro bia me crutches go me car boot. That is called determination. Say dia wo famu bia no obeka che ho say I'm going to beat this. Na say wo to me fa sa de ni mu a more confidence say bibi eni wiase me ame to meka no kwa bibi eni wiase ma misro what you say because of certain things you've been through into niema ye femo as a parent and what we do mentina fia na nka so ma worrying timid there or bad there and one say wo hwe wo ko e be do bibi o man ko respect you biom so she say na wo ti no no sro kra po so bekwa ko have affair na obeye niama because oni say sa ba we there mintimi nya sa because me nya no so ba biom. No, we have to put ourselves in positions. I will say, "Bear so no post that so misbehaving enough within the bush. For back say, hey, no, by way now we say now, no so bad you." And now, Bofrano, like I said from the beginning, it's very important to bear in mind. Say we are the role models. In my life, no. Into my and say, oh, say my dear. Sorry to say, I went to a church. And Omu invited me to Minkoye talk. Now, woman no start here the International Women's Day. I will chroma ya UK here. Or still, na ye maso de wine, yen den kaya the form na yi, the nena si to me kita mic. Me say, me peji mic na be catch us. I don't like your introduction. Me say no, I don't like your introduction. You know, it's about the fact that we have to stand up or sit up and give back. And also, senior beya ye ma and bofra girls are emotional. They say ye maya ye kasa ni imbe ma biti baby ye share kasa wow I want to be there. On be can't show but you can feel it. Nyami show ya don wa sepa wo zoom a munyina maba mu ne yedi enkomo na ma me yenko Facebook fi say ebinom aba ha yenche omo kakra piaga wa ha wo che brighter j ne de ne different bright na International Women's Day tifa de order bebre no to nche na yenka mansam kodwa Asampa Furniture Works and so e wa ha kumase adum en wo no e wo nyame hira wo de ba ye be kan na ma me say de yedi kan aka na International Women's Day nti ya say nya oba so no ba ko a public health or also a born modern papa Cindy Oforia Pia. Just one friend. Oh, Yamisha or no so a woman so. Any Cindy soon come okay. Near her also say Naya International Women's Day. No, they are also a year
de wo ye ene de opeso sa ye ese oman edeboa Cindy adwumre yi boko de ma fa ne nkwa hia boko boko because asem na faw so wanya aba firi mu te boko edi Cindy anope ye bo akwa na mesamu afishia pa fisa fi de afa na mete won kanti amu akwa ba da se oh Cindy line no just on mute Cindy yente won can you hear me now yete won kapa me mami ni amba no so nyina official pa ye share ya che papa afi nyina ye share ye no correct I think say Oma Kabebre in fact the last bit of my sister over UK you know about the introduction in fact any UK pay also some introduction to me demoralize who nipana over bigina platform so cry na say opese wakata. Now, the men when say Emma Bebre are determined, they are ready to move in career area. They are ready to get to the height of their career. But ye were young Kasa Maya Bian Kasan Swa, Omo Drew Sabiana, Omu Chat Yamani B 90. And then Pen Bebre no, a money be a school no more bedroom position be and I be stuff say, worry. Wow. I am not Omu Bisan same way. The rationale behind it all is it's now go or the award behind or the new science behind ebe distract ejuma ye ba be ye any ade it won't any be start that question no worry wow o ma say we no kunu na tie any ade the mechanic say we are doing a lot in fact we have so many superpowers that I am Emma Crown on the kind of crown why the team go through what we are going through. Can you imagine we are in a national class, maybe JHS, SHS, university, masters, maybe PhD. And so say you pay out of all these years, you say miscarriages are Nini now I go through. The maternity leave will be at 4 months. I can't say I'm in Obi maternity leave or where you have a friend say, Obi can wear your nanatari and no for and so the person is still working. Or I don't know receive you call Aqualana you say Aqualana home fano or the necessary hospital. No, I beg you, ma'am. Say Emma Yamia boy could be a young deno too much. Now I think society a do baby almost my fine. Teach you a year, your sorry background, any your cultural background. And my point, and as the Oba Uko school, now when you in Indiana, we are assertive, Minister Jamaica assertive, and we chimu. So to me, a sick ticker say, I deal with me, yeah, depending on say, or ya santua, depending on the one year. But bear my the same thing, nobody see anything wrong with that. Obia Phyllis, bear my idea, a normal, a your okay, bear my, but Oba assertive, you see, and yet. It's not perfect, not so for preaching, not so for but see you so as the Guinea or your Bema no Casa, it's so for preaching. But our part of also be now Becassa. No, so you see the same quotation, no, so you see such words. In fact, yes, mammy doing Capa. You know, Omrano was sick. What about political areas? And many politicians in the not radio swap. TV so and say wakasa pa we do nim kasa wacha na dwe but oba so be na the same platform aka say yes oba we just say and the join my bra over and say the super e bon ni bi ntina ama obi say and channel society attack you because we oba we are assertive even the human mu pa yen na yewo so we are so assertive depending on cramp was we will be within the prayer all the time we give them as same with the moment you fast summary we will see the better say I and obeka I ubenya account but say them my yet yeah the problem with that me who say eno na aya na ebo ema ni bi ema ema no binun to me enko wo manim e wo your society ni mo no so gender bias there you first say you breaking it off. They me and this kind of stereotype and fear dream. Now you focus ahead that a better dear my because that be a CBA better not say now you can't say I was a man if you want because all can you bear the say all the way a bear the from
And see, I think say commitment in the day. That my sister's kind. Na oka about nani. Efia and then nani will come her. House of Lukawinya. House of Efia winyo. Winya be and as I said, dear Nipa one some of those things, you know. Once so cry one woman, I wish you say, the capability, you know, won't mean your woman or she. It's now saying I saw the Montessori. The Montessori is also who could be away. Meaning I don't know the kind of income here, and with the Bianca Ghana. I know the Siano, your superstition near a bay, some way to open the Sobepan Bush and even for every that the crew, Abbott son was ever remembered by mammy. Or that professor on one casa bedding, a bayanadi. Now, almost we in young council, my warrior. They do their own thing. And almost all we have single mothers will say, they do their own thing. And to me, they mean, when they say, a man, a one customer will shoot anyhow you make up your mind to do it. And just start trust me. And they are day to break the corner as the ABI from Beijing time. Is it 1990 or 92? What Beijing? Conference, I can't see me, ya can't agenda buyer, and still another so, and all power school if you get a master's degree, get an or PhD or Juma, but the person really qualifies for this job. All because of a bar guitar, breast, a guitar, a heavy ship. Aha! And not the young certificates in the brand. But the Bible also keeps the same qualification. Obedience is simple. Yeah, the amount is simple. Am I a brepa? It will be last time I told me, what your COVID Panyama, one of the Veka, who compared you another Panya. Local confirm millionaires, so I never confirm them, maybe so the menu will be about 1 month or one what I can. Only what they free, I cannot bury this in the go with Panyama. You know, can you imagine? And man, we always undermine ourselves all the time. And I'm society, you know. Society, nation, my shall sorry, them who and you may go my man, you want. And ma, or buy a powerful, and I just say, make who. We may go through one of us, or buy is not powerful anymore. In church, no company when you're dancing. Sorry, I just say, Melku, and I say, Osha. And yet the Bemau, and I Sunday school teacher, a member of the Sunday school teacher, would you carry when you after a sidelining and ma, even in the religious background, you know, and yeah, who may take cultural background as well. I had a man, I have married a member of Obama, a member of the even a year since you are. We call Master Mikumu, yes, a something nature, a man, a member of the enemy. Now, my question is not by the Mutia, a day yesterday, I'm a million, as a magic. But and Penny, it's not the normal to actually, no one to be as you would be Sabra. Then I don't know, Emma. It is sometimes Sylvia for a personal. I'm a personal. A man, if you are a man, be brave about it. When you encounter a man here, it's difficult. A man be brave too much. Not can you imagine a lecture hall? Everybody is there, man and women. Not they are all doing work. No, about passing a credit. You need to see about when you on pass you grade for the GPA and yet. Level 100, level 200, ni GPA enye. And so baby or take class, the GPA call from Kakra. Yes, in one and yes, and I say that the society has given us a measure. And the measure is too wide. And when we are trying to catch up to close that gap, now the same society is pushing us away. Cindy, dear, ye jawa beka sa papa because what they will feel the more dear. But young cannot say a man so you know so. You ever heard you is falling so ya then beka sa ba mammy call Emma hobium. Me I shall say more one can say in a juma. It may pese me faho because Dr. Gazy can be say while we were juma sometimes in a COVID. I won't find you may be serious. So bear me I'm in Kobe. Ti me pese me call Emma ho obi hwe ye nsese ono a ye na dwuma but as wo mu na dwuma no a wo ye no Emma betimi a share ne experience ono a ye na dwuma de enye obi ono an boss no but like what fun in such a way say as obi na air control no or ye dwuma no mo obi enti ama na dwuma no aba bedru say Emma so obi etie o hwe wo sabo ono a ye na dwuma
asa the confidence level no wo form on upgrading no home because who no say e yo no an adwuma nti amade bia wo hye da bi o hye no a e den na obeka kire no obegina wo de so with sleepless ene wadwuma se de wa carry ho amo aba bedu ba bi waduri se be yo no so na adwuma kakra bi a wo ye no ono so be pagya no mu ye no wa bedu mpempen so bi a ono wadu ho sampa oye boss ankasa yo me that say before I share say ye me ankasa me adwuma na me ye adwuma ma company bi. Okay. Now the slogan for the company was "Be empowered to succeed," but it was a women's company. Now, catch who say we want to empower ourselves. No, we are the same people undermining ourselves, backbiting, and then doing all sorts of injurious things to ourselves as women. There's a setback. Progress here. There's something that is stopping you. To the extent, boss, and nipodu and to make a sure say you don't know anything. Unima dear, and then I'm Monko University da. And you know, that kind of thing. No, then I'm yes. You know, say when CP and I say when Gina or nine so and can't show who say meet me adding baby na because of some of these words ma ye kromoni ade penyin for e ka chain nti na esa na say ehu bia be she ohu me sorry one day na I decided say I have to make it nti no I have to be on my feet. The little money that we want no me de beye bibia ma me ho and I started me sha see no adding na so enkakra nti dia me and say most of the time say dia workshop bi wo ho I join the workshop program bi wo ho I try as much as I can say me de me ho be shame and I like to contribute a lot when it comes to issues like this nti no me de me ti shame erera etie dia nkofo kan na me so I pick the best out of it then I make it on my own nti no Emma omo pese omo gina omo na so emma omo pese omo ye bibi ma omo ho no ma omo ma ehu anase fear anase ma omo ma bibi a obi aka entwe omo nse okay anase enkomo she pray ese omo anka pipi ese omo anka make a decision they say make me aye don't think about the money ebi wo ho kra na sika ni ho but kakra na wono fashiasie and then join groups join organizations and ma bebre wo ho a omo pese omo boa ebi wo ho kra ye wo volunteering works ni ade an krofo pese omo ye put yourself into those areas find time and you know social media ba there are so many opportunities out there and ma bebre betimi de omo ho ashim but some fear na ye want you know or want to mean even a fear cry a bimubu abem because they feel say we are ba want to mean obema betimi abu abem say now then now him why now him to say yes sister Cindy kai no before obenya edwuma no I say bia only bema bi koda ansa na obenya e money bi cry omoye mpenyin for companies near there no they even set us back. Into no side no to be ma call it back into your shells and tell yourself say oh na say mommy we create kasi and this just mean to me you but what are you telling yourself what are you nation do you even have goals are you looking towards your goals what are you doing to help yourself you know lift up into say goals now I determine that making sure say that little goal don't aim at a bigger goal may start but so am be do no obi be ka say now small girl na we to do that level at a point in comfort to make us say dia penyin bi na mama ye say e bi mu to make na say we na connecting na say we na man here but me am modern bo ene ma ho odin ene goal a me dey ahye me trim say me pese me ye and I say baby am pese me do na me do pepe nti no baby abetimi aye me mo bi nka won hye me mo bi ntina we ni je so nka say
to me. You can make it as a woman. Mo yada say yemfa Eunice. Yemfa Eunice wo na Dr. Nigezi ka bibi. Ebra ye call counseling no. Aya na de tie dwen ho aye colors ye be hye ne da no. Nipa dodo ne se de pese ye decoration no. But aya ye bisa se se ye hyase se ye wo a. Eho no ese ye hwe ne ye. Se ye hyase se ye wo a. Hwan na be hwe akire na hwan so akọ na hwan so aba. But ye keka ne say nyina no bia chafa wo mu. Ente ma na nkasa na wate but ma ye rensu fi say ye prese ye be break bias no. De ye amamre de ye amamre. Amamre ni bi o ho etwa se ye sesa no. O se na anokra na say ka say be ni bi o ho ye sesa no. Enti ye hwe ne ye sesa bi but e bi nso wo ho a ye kwati say ye prese ye be ye ma no nso eno so boa ye. Eunice wo ho. Ye madam. Yeah. Ene adwuma na wo fuka na mpofiri mu ni afrew. Na wo ye we na akeka bom. Mpacho ene ye nche. Because for all you know, be super said that be a production manager to say a production managers Eunice Foley. Mpacho head of production. Why head kura ka ho. Na mema kura sa show no ba na say. You happy International Women's Day. Good morning. Good morning. Miss Hoti and Kaye. I'm happy Women's Day. Oh, so sad. Anope de me tin komona akosona me te se bidwem yen so ye ahona ya boa sending out the message that women it's difficult but ye bitimi aye. The Meshebe be a mitina na Nancy ya mitina sa me dream pa poetry because me who say Nancy ni mu ye thing pa me a very willing say mitimi apo me ho modern na ma ye juma komeni na me so nkonya no de wo sho pa menya so atna na so Nancy no kwa I thought I know no atna say. Sometimes you just have to draw strength from other people. I wish almost so now if you are any easy so bewo emma now we juma now you want to win on both sides. Now say me shimpa I say cannot really win on both sides. It's a war help because ube soranopa Ebimu kind we will be was by 8 a.m. Sometimes before 8 a.m. also do someone like me, morning show, there are times I have to pass through. Into what sorry I'm matching, washem kwalawa momu diane, wafa omo do moko school. From one meeting to the other. Now we raha, now we say, obey away na if you ever boss reflecting kwalaya pon, wouldn't for. What do you do? I was so cool school in Munauko farm and now be more. Sometimes even the kids are of the environment, ya before biaba. Now unko ho into fano. Now the neighbor which is not really something you want to do. Next review any ho classroom be any ho no waka say, oh, me the neighbor or baby at least to call a brochure. They have some places that keep in Kuala or Mopasana. No available ground or some library. I bet if you're more. But there might be nothing like that into Doma right now and saying that is total distraction from the work goal. Into what it's now or what if you are more di unto ye with Juma. By the time I'll be poor, I'll be the traffic more money now over half to you. Now, dear Yasan. Now it's like the next day the routine continues. Some of the men, because they might not be directly involved in such activities, but to me, it's a job in supporting because one way job it can never enrich you, and you'll be a man now, but they enrich you. You're just doing the one-way job, trying to make the money, trying to make life better. And it just gets tiring at the point. But I am encouraged. I know it hasn't been a smooth walk with any one of them.
omo nyina ayro mo ho de ya ne say obe kata weni ate no na outing kra wa anye bi. This weekend it was a very long weekend, but from Saturday till yesterday I was busy throughout, no rest. Obe hono na pressure at the edini ho agim obe di 50 now wash our KMR obe di 60, so then falling on medications to keep you healthy and all of that. It's difficult. I know it's not a balanced world, especially when it comes to the men, because in Africa, the children are the responsibilities of a mother. But in homes, the house in Cranny Baby, I would say, we a crana, who feel what baby to take us one, I say, on area. Traffic and quiet stress together. Inti anopaid will not sit here and pretend it is okay. Sometimes it's mission because you say you lose at a point. Either you are concentrating on the children or you are concentrating on the job. But and their future will be messed up if you don't pay attention. And the human also, I mean, the journey ahead is going to be bleak to you. That's it. What way because make us say, would your boyfriend didn't have time for the person? Now, it's near building relationship, no? And over to do a movie on maybe or Chinana anyway. Then not that story for not yet count once them one say Kawana yeka. You are almost 40. Now yeka, your clock is ticking. Probably you don't even have a child or and it's like society just comes on you like that, and you are being beaten in all sorts of places. But I would want to encourage women, say, it's difficult, but our mothers made it, and there are still women who are making it happen. No matter how hard it is, let's learn to let our hair down sometimes. Pressure, it won't get to you now if you're being beaten now. Depending on drugs, yes. And let's also learn to cut our coat according to our size. You can't afford. You are driving a Benz on a Yaris salary. When it happens like that, either you begin stealing from sources that are dangerous. I mean, stealing is stealing. Or you start falling on other men who might just, sometimes they will even use you and dump you. They don't even end up fulfilling their promises. Whilst we are struggling, you claim the winter, the salary now, patrol. Drive your Picanto. No. That's it. If we say, you found 1 yard and palm long sleeve. That's a pa. That's it. Yeah, mammy, no, you know, say, Obia, dear Cacra no. Me did this say, Wafabi. And my Yankee say, me catch them who say, Maye, and why, Auguston so ye. And Dr. Anigezi say, me vulnerable because me a single parent into me a vulnerable. Cindy, and so my atia say. Si enyi na ayet na classroom ho na esua de kro no ane enyi na enye PhD kro na muntua mema no 60 Ghana cedis na muntua ema no 20 Ghana cedis because oye obanti mema no nyama no ho debi and ayen head of production so aka to so say Dulem sir Dulem o because if ya woye maame no bi wo ho a enne ya yete aye kasa kra no o de 5 cedi aka benku ama ne medi sir 5 Ghana cedis Enkruma na waje mi ensa 50 pesos wode mo woni atum wo ka banku na mu dendenden kola num nsia wodi num nsia wo pintin ona ekro no Dulem na abaye oba opese oye ni nyina mu no nso no na ye twi adwe akode sindika ye no so se aye boye ho so no na ye ma na nkasa nso na ye boa ye ho wo bra ye di lempam cho ye ma me no ma no pamu na ye di nkomo nyina no nyame hyamo ya fa abefrim efi na ekọ nyame mo aye se de mo ne ya che no ye betumi aye asem ne ye fo se de trosem ka no na etumi agwaye nyame hyamo pa ye da mo ase enti ya kwaba
enuanom ye dwendwen e man kan ko ehun won ti apon so a ontumi nkonkan because emfa ho ne insusudie papa wo ma wo ma okunu wo ma wabusua wo ma wadwuma anasa wo ma oman no se won ti apa eno so emfa nti ye keka no sa nyina no so ne ye dwen yapomuden ho nsem edro ba ko a de bia meka se nya refi a enkense se ye ha ho kura totoa nana Romeo ho de mamnyama nana akwaba mijo so apomwe Adom ya give us mugo so give you so ngama for so receive that's right ema boa na eboa that's right eyin ta for me no de aya na brothers ne pepa anti na no kura sisters no bi baby sam se meton bi wa ha na nam se baby meton bi wa nti se o sa ya metanse meka se oku say ya say ma on pana say ya say ma nti se de bia mema ne bomode bo akohoma e ma no so mu hu de be boa mema na so mu ntomo a nti ene kura ka kire ma no me da se pa ma menchia ahwefo nyina emu mema na emu ma nyina ma mu nyina achi e mo bi akwa ba de ba Givers Industries me yokasama for de madwumaku e frem na Romeo na se ohu me o ha na no pe ya na nya bone me nante sie nyina ne se me de nsempa ne nam me de nsempa ebrel na ene ye hya ase a ne di nkan gie number no chro number no to ne eni nkomo no wie no na de onti ase bia no afre na obusa 0543 222 pacho 2 ne miensa ena 470 0543 222 470 0543 222 2 ne 3 ena 470 free number yi abribia ne monkomo Mame sha sim free Givers eba mesha no so na memfa we ni mewi. Me pacho say na do netie. De entia ya de ado no ba TV so manhu ni nyina ne say. Ye mu hu say de ado netie say de be ya wokọ na akọ akoto. Na bia wan kai di ni po a wa hye no so. Nti hu say sisi chefs ni mo no appoint so ado we na mepe no because obu ID no be kọ na ni referee. Ba cho ni ye fe ni Givers eba mesha. Ghana ha nyina minsuro na meka. Se aduro bi wo Ghana ha etumi sa atidi yare malaria se aduro we a police for mechi yen enini me pacho asempa yetia yare a ye fe na atidi yare malaria abibrem ha no yare a ekum yade hye pa ne sa yade no emu nkwada emu mpanyini emu mmerewa emu nkokora me pacho ye yare a edi nya ewa bibrem ha e ya atidi yare malaria aboa ye fe ne ntontom ene kofa bae Minu mienu nyina bedi adanse se oba Africa ha ya ha kese pa yefi Ghana ha ye nyina yenim se ya ha kese pa yefi ene ifa se akwe hodona ene ukọ Singapore ukọ Dubai mo a ensu eda krum ti se de o cycle kasabre ya siesie ne kama wani nka kwa no abetena ho na chese wo jemframa nsu ye de ikọ hwe ball asum tuntum nko a obi o cycle bi ayare malaria mesro aduni ni ye fe ni Givers heba mesha Givers heba mesha me pa chon tuntum da ho e ya hyenso de me pa chon kọ na akoto a ukọ ne aka cho so Givers na san ne mo maduro bi wa ni Givers ne party asese ntafo kro mo hyebre nyepe bia ne hyebre nti Givers heba mesha no ye ne aduro bi anse e wo market nti kope bi malaria beko typhoid beko jaundice beko fever beko wona me ya ni nyina beja obo wona nte kakra no wabre o immune system na yemre immune system no ene kura nipadua na ema ya hoode me etimi koba so immune system na yebra bibi kakra bi na akawato bibi kakra bi na akawato mesero se wonya duro we ya de tie ne se ye nyare mpo ansa ne anom se wo yare o se wo nyare o wadura ni mane nya nsuo nonom na emwa ba bia eto aduro bia wo Ghana ha menyi twin yado a obenya bi e wo ho now we ye Givers co capsules ena we ye Givers P capsules obe kan bom se ne wanom se wo ye oba se wo ye bema ene ma me nkyere wade akituo bi na ano na me kyere ma na se ma na mo waburuchiri no ene mo nso a mo wo Ghana ha mo kunu mo waburuchiri no se wo beso hu se wo kunu ochiti ofa wachi ne oba afoforo ye bibia me kyere tactics bi a de be kye no fast cra bema bi a watena se ache because imagine se wo kunu atena buruchiri 3 years uhu no amfa ne ho nkan nti da obema ne be hia o mbedi agro no ho nyame ya adom na ne hu sane na pisi ti say wo bi wo nwuram e ya na ni tini ti say nti oto ni say no de aka de kro no person aka no nti bema bi a one oba hia wo mpamu ache da one oba be di agro no se bi ne ho nsuo no de fe no sperm no e kan say e pisi
but the otaye no oni obadi agro na ne hu sane na eti se koko ya chichiri koko roba mu na wodi ade awo mu no bo se na koko ne adrepin na mo saa ade no ese obi hu se ukunu na begu nkrofo aware obi wo ho no mo ja na yere ho na wo oti abrocho won fa na chibato yare enti me be kire sentina me kaka ba no enti se bema ono no wasa problem na empe no na ebia na onfa na yire chi but our problem eno ene dia ba bema de ono oba hia mu a hu sane wa e se pe eno na ekoko a wode no ho no na tunkusua no ho na jezesi a na oba na nyim tubo se bema bo ware oba cha 3 months na oba na nyim na dwuma so ani edrepe na ana ntimi nya kwa ngwewure mu nko a wode no ho me pacho onya give us p na nya give us ko na kabum na no mo a ba bia oba no na wode hye bia na bekọ akoduro na tunkusua ho afi koko so bekọ malaria bekọ malaria ko no na koko ko na honam ya ni nyina ejai na sisie ni mu ada ho na kotodwe na nya hoden na enamu san ya de no nsuso a hawo no obehu se na nsansa bia begu be ma ho odwonso wi a e wasanka pro be ma mu sabre ya ugina office a wo ye adwuma yi odwonso a so prum kama se de be ya bibia nso yinim na edo yes nti usom na wo prum na to se mu ya oya ekuro wo be ma num ekuro a wo be ma mu so ye mfa nsi o hye ne miao ye num give us P capsules no one give us ko no aka bom na sa ye num bom se wo ye oba se wo ye be ma wo be fa bom udidi wi a we mienu anwumre nso we mienu bibia be kama anti eye ma ne mema nyina eye ma ne mema nyina mema duro de eye ma mema na bia na eye ma ma so what you say nti omo fa show mo trim se me num give us a me de kire me mema se wo omo nyai ye de sayare because e ma so omo infection ti me no infection be a UTI urinary tract infections and no eye ma se mema because of sebi ema on se ma bia sebi ma problem ne say o se baby a sebi oba kosu akuma no eben akire ho de no eti normally no obi mo mu ha wa me wash o mo ho tie no so e ma ma fi akọ ha na de how good ena ya ne so WC e ma bebre fa o mo de ho e mema de e tena WC so etimi YouTube bi kransa ba ma untimi mfa nto ba bia enti e ma UTI no e ha ma bebre o ye oba na wo UTI urinary tract infections a onya ndromi no we abeboa enye sa be se wa wode obon se wona obema be hia sa untimi fa fro infertility onya ndromi no we abeboa ba bia obenya bi so ato na hon ti am yo o se ye mema ne de ye ko ba bi se etimi yitu ba bi asa of course mema no be di adanse se WC no utimi yitu nchen o ma no nwura inside kra ba mo untimi fanye ya te ye da se ete abusia ye kan say no give us there I just went to an amoso kopebi ana mo branches na bia be ka ho that be one thing say ye ndu no podie ehunu hia say obeba ye ho Ghana ba bia tokru bia pharmacy chemical drugstore ba bia heba obenya bia to ba ukọ na asa enye aduro fufu bia twen na give us number because say dem kan nta for crash bre jo enye pe me so sa maso bi ho de o kan ye no me hu bi wo drugstore na pharmacy shop da onipa na ono se be to aduro no ni oto no se bi ni ho yes but a man natural say bi na si ho no nti de o kan na no krepa tipacho ni ni e bi ana ni din no din no de won hu din na kai obi on so kra enye ono no ton ho da bia o be hwe chire nti onim nti wo hye ne so na wo hu a bi afa so kwa ko no obi te wa waso ni sisi ena pi no so obi apoma twede apply glass pacho me fa number na mo pacho number ni 0543 Fresisi ane nkasa 0543 222 pacho 2 ni amiensa ena 470 0543 222 470 freyen babia wo bia wa Ghana bia frey beje so ni abonkomo ade bia wonti bia pese obusa bia no busa na ye nkyere wase me sure say nsemi de ese wote wate awi asempa etia kasa tintin ene kasa dodo entoponko enso abanso jo yeda say ebusia na romi aka de ya chiro nti ma no fa na semhia ba ko ka sisi na mama hu say ma no your problem because me man it di to baby ba ye mai uko kata ho na so ko ye de nti ye de mo anu benya wura ho nso a akonhoma na egbo wo no na wo sanso agija ofie ho nti masanto ate na ye da say abusia aka me no nkomo ba ko Mr. Ochemi niba me da say so guso a wo hwe efisa mo komo twetwe e wo bedwam ene eye ema nyina eda e wo wiase but as a bizana say ye can ema ye can women ye celebrate women no
wow she na show ba wo ya oka ho buafa but mame more Diamond Excellence Awards for abaso my ade enti se won so gidi se wabo homoden a saa award ye ba beba so kura wa kwatia yi mia me die mu aso ho na sa wo ye oba na ye kan masem na wa konkan ese saa abaso bo ebi ko etume edema enti Diamond Excellence Awards for nyame enhra mu nyina ebe hia fie na afen so nana ya konadu of Peace FM ene Women League for mo so enra nyame enhra mo moya de mo nam mo ankasa mabra ba abakasa so na e ma cheye no de o wa sopa no megide se watie a efi neko wode kwa akoye the homework but yen sankansi so bio se esan se efie dwumade nyina afapem no fakese no si ma so ntino wapo mude ho nsem nkonkan a onso nkonkan eno ntina C4C wo ho na no kra de C4C kan no sesese wo ba e card no OPD sikatuo de ben de be wa yefri ho to de bra na be hwe wapo mude na Ora Matthew kwabena asomedu e wo menten a wo confirm ye Mira Matthew mebua enya sa na sese mo ye no ma chi a ene akwaba nso so C4C ye da mase why because adwuma bi o hanka o bie nkura bata no mo no na afi ukọ ho enko so ho no ayire ne ma so but mo da mo a mo bie mu no da mo no na mo ma ne mu nso ayemre botan ne se o manfo apomuden ho nsem ebe konkai but homeopathy no aya na ye binum bibi kakra me sha no pa bua yen yo memfa enjia kese ma ahwefo nyina ne titiriu emma okay in fact ye kan ma me maame minianom ma nkuma ne mpanimfo oba bia enioma eya na matumi ye no nwanwa tomri bia be me kwa adwuma kra wa nyi chop money bo beba na aduane si yo na ono a ni trimu san bu ni fo mbato bedi okay enti ema de ema ye wonderful apapafo no doso echen omo a omo ya ase ade no nenne no C4C ema nyina kwanya okay se esanse eye Women's International Day Iwiasi afane nyina nya ye nko a enti esanse ye bo eje ma so no ye se wapomudin ensi pinensita se de be ya ukunu enfa wachi ohu be ya ukunu akono okay na onsusu a wunya nuru ho no watumi asiesie wo hu a ohawia emman sana umpo de wa ye de wadru ho enti obi o secondary school yo JHS bibia senia C4C nro ti adan ye kan ye no obi atumi fa okay akola ya wo ne netumi fa opemfo tumi fa ne awawo ne a o manufu so tumi fa eni nti se wo how bia C4C enne eye Women's Day ye mamu 50% discount ewo eduro titru a ye frɛ no mensurite se eduro no eye emma eduro a esiesie senia wo si bu nsafa ne ade obi ho no mo a nsa buo ne bi o ha se ba na wo tweto aso no na eba be 1 day 2 days 3 days na twa na akoyo how bebre ye se bra ne ma sa nuru no na entumi mu a ensiesie o na enka bia se betafrache ofa nipa ho ane yesrew no ha adwen o ma ne bi o how pa but omuntumi nka obama bi o ho no mo a ne kon no ne yire ontumi nka nkyere no ba bibi ekoso hanti ma ene dey C4C homeopathic hospital branches no do so Ghana ha nyina bia ben wo bia na yesi bra ye ma 50% discount ewo eduro mensurite C4C because obi o hokra nyese ne ku na ntumi nka nkyere na enkan ade a wa akra wo ho a wonim but obi so te ba bia onim na kwan C4C anopai mama akwanya no se mo wo ho akade a mo desa ena nye se mo wo ho enuro keke mo asanso ache mo ha mo nchemu edu 50% din fan se eduro no se eto no 10 Ghana ene International Women's Day ntimo de 5 Ghana in fact ye nye ne nko a obi ho no mo a no mo a ne ho nti ene kopi me fiada I see masa akwanya no so obenya sa akwanya no obenya 50% na ne ye de kra ne se ebi kra wo no enye kunu bi anampena bi a wote ho but beboa ho na begie do ne fa twen because that wanim yes nti awofo ntoma wo mana wo ko school no
Hankwala no bi ho no ma waka ne mama me nsabuo no emayi ultimate ma yase ya me ya mete ya oni ade to mensurate edru no na fa ma wo ba no na wo ama me no nso numbi na entumi nsiesie o na bibia anya kama ekwan ni mu na ho ye da mase bo say yes charity begins at home dia bofra bia hu na wofo anane na ho no eno no nim a ono so de nyi tu ye ena wo fie na say de bia wo de no say ye nsabuo say ye oba ho ahosiesio say yare bio ma bibio wo sa kola no so nyi no o me ma me kra sa ye so nyina na sa waje atum eso na kana kwan wo nye sa nete sifo nyame sha mo ate ye se bra beji mensurate na sa konye e wo ye branches ni nyina in fact Europe enso so ka ho bi ni abema Dr. Kodo Chematin ewo Europe ma mu sisi aye kase ya Amsterdam na ni abebo mu kra nso so ne se sisi ano European Union agi C4C atum wo ho se COVID test ye ewo wiase afa na nyina no pese otu kwan ko ba bia bra na be ye bi o C4C aso ye ewo Europe no I see yes me enche obeba no no a be kirechire mu yie enti se utu kwan ko ba bia se wo ye Ghana ni se wo free he obi atum be test no ewo C4C aso ye no Amsterdam tie fa so Amsterdam na pese umra Ghana na esa okoye COVID test no C4C aye ka ho asem Ghana ha no utimi kọ ho koye sa lab test no na COVID test no na ade aba the same to say na wakọ hospital bia o Europe no mo awakoye na so meet standard abroni kura agina tum na ade tena ha na onyonko Ghana ni furukọ a utwitwa ne 19 no tena ho na ka C4C nye obroni kura na agina tum a wo ye test wo ni kuro mu no ye say oye COVID test nko osa wa ya sabia na yes ya sabia no wo aye ejuma so homeopathy no yaje yatum se eno ne ejina so no ode ama yes akwanya no se yensan fanye COVID de no so nka so asa no broni beji tuntum yatumi na je se ne niema de da kwan mu ai o niema na kwan mu aboni be da ma pepa wa kra no tena ho na betra kra wa so mu yo na C4C mu nro de minim nieminim ne se monton no abonten so se masakrem ana sa peneti aje so kwa ya sabia esan se obi ho no mo ana wo se oye nhwehwemu ehu ohaw no se de tie na watumi ehu se de obefa no na ne ho atumi ato no esan se enu a ye to abonten ebia no ohaw no a wo dwin se ye no ano na nye no ande no kremu enti no se wa ma ne ya nhwehwemu ama wo a ya ne ha adwen eniti e masa akwanya no se ena no pay bra C4C aso ye bia na ye ma yeda say enti branches no de kamia yesa C4C de mantam bia mo ho yes ye wo Greater Accra Adenta SDA ye wo Cape Coast ho Central Region Central ho no anso benya yo Swadru na benya yo Agona Odoben sanso so na obesenya yo Takrade Fijai Maysport and then oba Kaswa Millennium City nso so a ye wo ho na Kumase edweso kwamu Kumase edweso kwamu and inti baby bia wo no ofre ye numbers no a me fantuja tew fatuja yes said ye be ya baby awo bia no o how bia wo no ofre number no a yetumi ama sa discount no na waba inti nipa edikan a nipa 100 edikan a mo be frɛ phone numbers a me di tuga no on was akwanya so benya 50% discount amamba no 050 00 40 328 050 00 40 328 anase 050 00 40 331 last number no 331 ahanti ofre 328 ana 331 bia no ye beje so na ya kire baby bia ya so ye no eben wo na watumi aba yate ebusua C4C na aka de ye akire no numbers a Area Matthew Boboma no kresangu screen so entifre ye di ye nkomo no awie na emumu no de ye ka na ene Women International Day ne say ye ma ya ye boy ye husi ye ntumi ne mema nso nye peda mema mfa ma ni die ma won e ma mfa mema nso ni die ma won na ma nso ye no ye ho moa ye ho because ye kabo mu a e mema bedwane akote nanso mayi na ya yeseyi
fadeye na bo ho so na ye frɛ ma omoye ma papa wo udin ya ka ho bi me da se na wo hwe afisem komo chichi me crew ni nyina nso me do mu nyina ase ya me nhira yi nyina abusanfo emamu nyina kye edamasio eneso eyeda sonko atwediampon ede adom yen obene mbosome no edi nasen enwotwe ene yewomu no abakosemu so no si yebekọ amansan kubatan no mu yebeba wiase nyina abusua yetwa abakosemu a enne yede amamma se emme ewo wiase nyina no ebiribi etwamu nanka yese oba abatwa okora wuntubi woba eniema bebre wo hono a nanka yesi kwan se oba ntumi enye bi eso nkakra empanimfo se from 1911 aman bi edika hyase se yeboa emma ewo wiase no yemfa da bi si ho yempri yedie mabon ene yedidimu a ene wiase ba bi o man Ghana ka ho bi yese yenni emada eti se ne wo ba wo Ghana magimu a ene yedwom a yeto mabwani se wo ye Ghana ni ba ene mabwani se wo ye Ghana ni ba oba emme ewo dwa so emma ewo yasenie mu emme ewo amanyose mu emme ewo nsentwere adwuma mu emme ewo Ghana nyinada ne ye kan se yema obibia ayiko emma abo modern o ahomache se wo sore se wo ba adwuma anopa be no miensa na wo hu ye maame mu etete kai mu ye kodwa so ye kɔ ha abusua de ebo mu ane se aseda ene ye de emamo na enne yesi adwai no ye ne mamienu hwɛ ebiribi bedu ye maame mu wodwa so ye ne mo na beba ha sei na emom ye wobi mu so a watumi aklambo leda no amanyosemu watumi akwa na soafo dibre watumi abekita bi ebi ewura na hye bedwam wakɔ ne edikan ne etoso mienu wo preko enti enne yesi adwai no abusua ye bo emahye bedwani ba ko a owura mu wasan anya deputy minister na education na wo hye honomo ye kɔ gender na wakɔ honomo na waba ye maame gift twum ampofo abusua emrahye bedwam o honomo ono abu akwanofo ahu ebu akwanofo so the history wo ho eti history ne ye de beso ho ana ye ono abu ye de nasi ho na ofin so ne importamu so hwe entansi se oba wahyasie frinketwam wose assembly wo a medibie mesa pre emrahye bedwam se wo asante mantem mema kura aduane so ombeka se ye pese ye kopre e wa Ashanti region seat bi hu ne eba parliament but we ayoba wotumi yese meko asante mewuram enye MPP na mede ko NDC eti na eche se wo yoba odin yabakose mu oba ba ne yese secretary wo pem ko hu bi entansi ya maame babra se wasamwaso e wo fie ha sei ena mesumi din abusua me din e de akua boachewa yiadom me wo frɛ me ABY a mejo so ene emakuku damu a ye de wo abafie hani ya maame mu ya mie ho afihia pa ena echi amaachi a enye yi mamu nyina afihia pa afin committee ya ma so afihia ni ema ye ho happy International Women's Day ene botaye no ye se ye break the bias ohun na chese eniema ni bi wo hono mo a ya kekan si ania ensi aniye tie wo se sese no ye de ohyewo ye kase ye break bibia eno no nye boko ye de oja na ekomo eti enemedamase se topic ni eto nsafremo mabafia se ye nyina ye nkamom nya no nko ye se Ghana mantinti se mohwe obia fade no a entoma ene ye de abetena ha bedamase anopai na me mama kwa abai na honorable me shase obia honorable say also deputy minister biribi atwam wo hu na no ye lands and natural resource mampenda do benfo John Evans Atamil Sabreso eti abusua ene mpanimfo aye no wasi adwa eni honorable ma me shase mfiri so na mimisa mawura mu atumi apemo aba beto ene wo sit no how many times ni me call 7 months by election. And I call general election 2016. And my son so call general election 2020. Let's just say my call quarter ho. Na my call full
and I started second for inti make can say me second term but you hwe mu dia third term because you swim in 3 times many speakers I hold me and sanso na you right honorable do ajaho right honorable Michael Kwe and right honorable Alba Sumana Babin na say you can woni a onim corners ewo parliament onye po achi die ni bi mo ebe ni gagagra obi nya yo say speaker no o say wan catch me eye baby a hote ni say o be catch speaker eye because se term ni ya the speakers no na county a emprensa so ni na se nkakra wo tumi aba animu a nkakra ye dase enei emahye bedwem na mpese ye sha se free anopai na ye hwe ene 40 100 and 275 na ema ne de machim pepepe 2020 40 eti wave NDC kita 20 musumu kita 20 ena mode ewo emahye bedwem me sa time I report from parliament and then enye kora na chese wo beti yesi ebi wo hono mo a 15 na 30 kakran eti ne 40 ne yebeka se ba kakra nenso no menyi ni se ekwa animu esa emma no amowo emrahye bedwam no kwan a mofa so eye madwuma empempenso a maduro akwanya a mema no enya no so far kakra mo so mo be mo no abo medasi mechia adofo ehweye na wonti ye no pay na mama manyina etiri nkwa afishia pa ene ayiko e kase bubodi a first lady second lady ene ye mame na nakunu Ajiman Rollins ukaga na manyosa mamu ni die enyeyi anti Teresa Kofo ye mame papa bi na anti Lodina ene Ghana manyina party women organizers Mami ke Jemfua ane NDC women organizer yebechie wonyina mame hana bisi good yebechie wonyina mo wonyina etiri nkwa afishia pa ene ayiko efise amanyosem no kan no na eye memedwuma enti emema no edikan eye adwen dada na ma ye kan se eye memedwuma efise parliament de ye kwoto adwen yeti ye fie mu ni ahemfie sasam yiri yenso ye kobita kokora na ye bisa brewa enti amamre no wo ho na ya dane baby upside down na emanso pedufudie kakra eno so ka ho na ye mu bebre amakwan ya kan ya hye kakra efise sa kasa ma pedufudie a kire ho mam kakra wo se woni oba ko baby na nkonwe so na be meti konwa so na ogba na no aide ladies first if konwa me ntina so o se uma obi kwan na se wa mrenti ogige wo so a obesin sisiu nde so no de asisie na eba na nipa ba kwa wo ya de edu ha wo si wo se ma de nti for my edu ha do e nyina yepe that be we have to be real so what I say enti no anka ya mamra de fa baby titiri pa sa yen a odofo menje manu nsi bone matwili afo ne de yen take decision bia yen fro ba peni obisu no ye ne edi enade ye di enade no other tribes no minimu bebre ntimi nka but yen a ye di enade ne de ebusu agapade na ye pe bebi de si o ye fro ba so decision ye take ukrom ho na decision ni abin so se den ya ebeka se ye tu agina kura ye fro agina tu ni din se de ye kobi sabrewa se ye mema tane kura na ekotu agina kasa ye kan se ye kobi sabrewa che se abrewa trimu na dwen wo ene de obi ntumi anyi free ye nchen nanso ya mamra bi efa baabi ene evi esuma horo yesum ene mpo adesua ne hwehwemu no obanwo se ye keka nsem bi saa na ma oba no ada say wa feel say o won comfortable lead oba comfortable lead ni de na wo ho efe na gire da wosim na woni mu dadwa na hwe wonentu na hwe eboboko oba me bi o woske ba wow na ahye wutirimu say esanse wo saa ne meyinti ehia se wo pem ko woni se wo bre wo hu bebre
edin ya na opanyo bi na baba wa wo ya kanu saa bi okwa na nyame mo na o ma me aka bi na wo na ka bi na wo show tim say wo ho afa ne de wuni hawo enso ho fa entua ka wo wo say eye Ghana for any bibifo adwen we boast of raw materials so wo afa na bi baby obi be say wonim nyam na wotikonyam ana wachiri nyam te bebia wo ho obo na bakata wo ankasa wo ba no hu no wo yo ba no enso aye raw material ti se wo se ye wo timba Ghana ha de bia me kata sa nyom dada na ye to ye no o se ye Ghana embo ne ma ye wo timba ye wo koko na ye de na ye besisi ye agiko enra me kan wo baby se akotia ne odan wo so worry de ya kanfo agro won di dada ena munim dia na ye ninti no kai no na akotia ne odan na won wabu bi ho fefa won de to worry sa na ye diamond enti akozi kokko ba yo behu na ko fa polish pebble anya hwinim no de bre won no bagege ebo na won de to worry ni nyina ko ye hu say diamond na won de how many tons only God knows raw material se nipa no one develop no ho na nimdia meka ho timber ye timber ye soja se carpenter ni bi ensua se ne odi timber no be ya konwa timber yeja o shi wiasa o de bidie na so wiasa na mom se carpenter ni bi nya ni mudia na dandan timber no ema eye furniture or the board down so a finishing who say wo enu na timber no ho won faso enti mi nua ba o ho afa ahofa de owo bi obi ho ka unu yonko ba ka say wo baby wo ha wo ka say yes ne ho afa fitility but a raw material eti na che say ye hwa dwen ye da nipa nitim ye hwe nipa na nkasa say o ade value bi etu no ne ho say me ho afa de nanso no enwo se ma ho ofe na chi ni me bie ma no a na obi ye ko na chi se o se ne aka nyina ye tonturo wa mo e wo se ye hwe na se oba bibini a na school a no wakọ ehihye bi a na ade aka ho ne wo kan kosie ni me ka ko nti se nti be mo ne be ware wo na ho afa no wo pe wo ma ema ne ho afa ma ayampa enti no enna wonim se ebibifo nso ye de dom na ye ya de enena akosi kokko abetu yamfo na yesi family plan na wo mienu a yesi jai anasa wankasa wadwuma kura emma wo ho kwan enso kura science kura de kwan so ato se wo pese wo yedwuma na wo awododo a ekwan da ho se obetumi abo ho so nko a enti no obia oba no ho afere be ma be wa because obewu ma wo ho afa gufio yempe be bia ya wo hwe ni mu anhwe enti no na mom se be ma no niema enkoyie kakra ne sikasem no enkoyie kakra pe na se na hyase na ohwe wo no emma pe obi hwe aside go bi so obi aburu no ama oburu no so ontumi njae ware no adentia enkrani be se no kofi oni gbomo baye oja ware no ho a ni obedi oni bi ni obeda oni bi oni busumi aketua ontumi hwe nkwala no enti na aware no nye ye gu nenimu asese oba yemfa no nye hwe enso kwa enye yi enu nti no ama ye gigi niema bi so eni nsem keke bi owo aye owo mafra ho afaye na mom asese oba no de ho gina bebi a se basa sebutu ku a obetumi hold fort owo nimdie kakra uwo ensanu djuma kakra mimi ye TV di meka ensanu djuma na me wo ensanu djuma ensanu be ma no wo awara no ho afe no na wo ho afe no wose manye djuma banene ma nkoye ubetumi buyu 10 esua bibi ahene na wo beye ene ubehu obi na ahene da nsa ahene na wo beye ana ye de tu koma na de tu ase ana se wig weave on na wo besua bo se na gumi tisu na se woni mo ba ene kura no nye dodo na nkotena salon se ye momma no obi ani adaje mo enti cap no woti fie no na wankasa wakusu na wobo enti wobo na wotwa photo na do social media so a na se be ma no anka wokobisa na nchi na ne bufu a world dodge mami sa wo chi ministry na ade asim no mami ko honorable se waso honorable yenhwe from ne honorable gift iken na se me dream ho se
ene na saa affirmative action say ema yaka mahye efiri mresanten eti me prese wo beko wanim de nanso si e be catch up with mema no ase ye mpia kakra enko from ne o kan de na ne nka wo say ya ne epia ye hunko ma ye mfa kwanya bi meto say esa ase o ye obanti wo me mfa we nto ha na fa ha ye hie no me da say ansa na mekoso me nso me mfa kwanya iso na me nchia ewiase manyina na honorable abobo mani bidinti me san repeat na emom no de me ka ne say de baby a me ne ya adwen pa nka wanka me so meka eye say ye be develop here ho because ye fa ne say me sesi a meti hoyi mani me hwene me nsa say ye fesen a me ni contribution bia wo man contribute bibia to sa beauty no ana say me tunwi egu machi ne de ma nantu asisi for me o contribution nim de a wo betimi a contribute any sane a wo de wankasa wo be ya aka ho nyame de chair wo ne wo ya aka ho no de wo ya aka ho no ena ye wo contribution a de be ma wa ye mu a affirmative action eye pa because you discriminate against a ma ache enti se yen na ye betimi aba begina level bi a ebe ma ya pa age se ye discriminate in favor so kakra na mom sa affirmative action e betimi ye na yetimi akoso aka ho asem a ma na ye ma omo opportunity affirmative action ti omunya opportunity no e de no mo ye ya ma honorable ebe ye deputy minister of education no e de no ye me nso minya akwanya ebe ye deputy minister mire bi atwam anye bia na ye ministry ho a ye bebo midi aka de asem enti ochina bi no se ye ba power biom na se ye rajo maama obo ma abaso a dwumadi a medi ye ebe ma na san aka se memfa ma ni bi nka ho ana na medi bi ba e ba ye no mo ya ade enne nyame adaroma me ye deputy general secretary de ma NDC ochina bi se mini ho no mo a NDC fo benya kokoduru asan ato ma aba ma oba se ono so meye deputy general secretary oni deputy general secretary oba odi kan ewo NDC not NDC mpo ewo e fa NDC ni MPP amani oku akese e Ghana ni mi eni de me ni oba mi di kan manya sa opportunity ene na CPP for so yi general secretary oba nenti no se ochina bi mituma me ya ma adwen se me ko contest general secretary na ye opemu kwatakwata na NDC fo benya kokoduro se ye de deputy ma no wo ye ni ye nti ye de general ne ma wa wo betimi aye ya ma me professor Nana Opoku Ajiman e bra ye bo ni din se oye omeye Frankatufa bedi e chana se running mate e fa ma ye rama o kan asem bi o se ene epono no abia ama no na de o ye ne se obekita pono nim ama ma ni bi awuram ana se obetum se na obetum baby opportunity na yen anyame aboa ya ma yen ya be ye yenya baby agina no obra ya bebo anamo ya ebetu ene be ma Ghana fo anya kokoduro so e ma no betimi aye so far no ye ya ade ya ma no mo call parliament no nia omo ye nti ena ya free 15 a free 25 ana ya ko 40 so omo call ho no mo call survey nkati ayache ene kati cake ene chocolate kono anu anuane ma ko ye take away nka menyi ni se eno mbeduru 40 enti enya enough se obeka se yenya affirmative action ti oti ho a polish we ni fefefe se dem polish bi dia mamu aye fe nti ya fa nkosi ho no because ya du kosi ho no kra no a sina ye de wasi ho no juma obedi ene be kire se wan kasa kra bekoso atena ho anase ebe yi wafiri ho nti ehu hia pa se ma no ye priko yanim no ye pa affirmative action ye pa ukọ parliament amre bi na ye fight so mo ye introduce quota system no so sa na ma nyina betimi akoso a se ma ye betimi apushi na leadership role ye nya dodo a na ye nyame ama ye opportunity ama ye duru ho no ye bra ebebo enye amanyo sem nko a ukọ schools na so be a headmistress ana obi a house mistress ana juma wudi no mama na wo wachi no so nya opportunity se wo ye hairdresser na wo ye ni yi a ema wadwumadie na nipa nya gidie wo mu se na wo ha ye ni yi o kina ena wonim se mema pam ma ne ma pa a chen ma
sɛ wo pa kabane ne ne ma ya ye hyefefefe ya emema pam ma de sene ma nanso sɛ wonim oba wo gidi sɛ obetimi apam wo de ama na ye fa asen be ma wo fa nkoma be ma enti sɛ ade pam kra na watimi pam a e wo sa wo pam obi ahu sampa oba yi pam ka be watwa ama na ye fe sɛ de be ya oba bi de bra o sɛ pam wo akokoduro sɛ wo de bra wa wo be pam ne ye enti na me ne honorable ya adwin pii sɛ ye ankasa ma no e wo mu sɛ affirmative action ye e wo mu sɛ niam a ye pri nyina ye ene ye di women's na International Women's Day ye de hoahua ye ho na mmom sɛ betimi akoso na mama ye nya ba bia gina na ye nsoso e wo sɛ ye boy ye ho modern modern mono na me asan di bisa honorable so far wo share opportunities kakra ye manya e wo mayimu ya benya first speaker of parliament ye oba ya benya chief justice oba ya benya attorney general oba enen so he universities ahoro e wo Ghana metumi aka say Birmingham de vice chancellors e wo mu eyoma University of Ghana Legon he find the University of Cape Coast de no oba wo hu ansa na Ken University so aba be ka ho eti nka kakra ye say ye breaki bias no enka ye koyanim ba wa kan bibi se e wo se mu amadi kan no munya opportunity no a se me ye ban sentwere adwuma yi mu a opportunity no aba mo baby am we opportunity no ebi aba so far wo hwe nipa no a manya saa ekwan no a matumi aye bibi a ye betumi aka se we de ma na ba ye nyina no o ma perform eti se ye kasa ye agibi aka ho a ye bisa for more a ye di se ye bisa emi se me wasemi ya wakekra me kan ho bibi kakra se wo hwe se ne ane wo fa na ban mu empo as infan se amanyo sem kra fi assembly level no e de ba be ka soro a won se ma dodo na e de omuhu wuram na ugina abato a na se ma oba dem na ba bia especially positions anka ayekoye se mema de enko ati se memi de am contest wo so oba wo ma nipa wo gidie se beto ama e kire se ya maame mu omudi kan na wo America kra no vice president oba ya wo ma ha omadi president se wo eman bi so wo hwe ma vice chancellor sa wabobo omudi ya omudwumadi a omudi eye soronko ma nkasa no ye natural managers nyankopon boy yen se ye bibia ye de yensa besom bia no se wonya ho ntete ya enam se ye de adwempa ena ye bibia ye yenti no wo ya eyeye enu nti na so be ma ne na yerete ho na so we ska ada be ma ne botomie no osori anopa na wayi na kon homa na odi ato ho onkasa na okọ onim se odi enough ato ho betimi de aye de odi be ye bia ada ni botomu nye no oyi ska no odi to ho se akosi ana de enyo nti aya manage because onim se obetima ye den amanage eye nyame na aboye sa nti ba bia oba bia be hye bia no make impact enu nti na ama nyankopon anda roma ne Ghana fo ni wiase nyina gitum se ye mamma akwanya na ye so ye play ye role enu so nti na ama ema ye participation increase no wo hwe ba bia o sin se ma no na de hia nso so ni se ye de ye ho bachi sabi mpraduasa se na eba ne se ye se ye force se ye nya quota system wo parliament na ye kura na ye se ye mfa ma 220 it was a 275 MPs no ye fa mu 100 ensi ho mamma nko a ye be hwe oba a obetimi aye ne de ama ye sorry anko fa service oba bia kekese ye de ma no se wuntimi nya aye mfa ma enti ebe na ye de ma oso a sani a wo be ye no ebetimi aba se bedroom re bia be ka se ye mamma nko 120 na mema no na eno so mema no so te enti no me gidi se ye nya opportunity no ya boy ye ho modern eno na ama say appointing authority so say electing authority so omo nyina wanya gidie wo mamu say yamfa to me mamba and as wo hwe odie yamfa politics nko amponye scandals are about ministers how many times now better say scandal be about oba minister oba DC oba MP oba assembly woman one time tese scandals ewo ema ho e kire se ye bibia ye bia na ye nsa na ye tete ye ma no ye dia hweye e na ye na ye ya megidi se honorable asama make obetimi relate ye ma na ye politics ni titru no wonim se ne ma bebre wo ho no mo a be ma ya obekọ scot free obi anka ho hwe na so wo oba akọ ya ye be hold you to strict scrutiny nti anu nti no o ya na why den
washo hu ye enu nti na memre bia ma ne performing no nti ye ade pa ye kan ye mfa nkwachiri ye mfa nansen de latest one a ewo ho a omanfo ka won se ye ko parliament a senkanye North Tom Rashe Bedwani ena bete ho e ma ye te se enyu oba ba akopɛ no parliament watena fie a wonko bi na emum se mmema bi so ka oba no ne aso ne mu ne yɛtwe no be ma de ke no nti bi da mi wa na ebi so wo nti se ne wo ka no be ma beye oba beye ba wo oba no ya antwe ya wo asukura beje no kra wa hwa aliso bi na no efri ye ne aya wo sasam ye omo kan o ma ne de eye mo ana mo ye mo ho eye ma no ana mo ye mo ho me tia me tumi hwedi sa me se na mema no so wo mo nya sa ade ni bi wo mo nya sa ade ni bi enko o manim da bia o ma no ana ha ye ho eni na ya psychological warfare a wo de kuti aye no because da bia me kama asem se mema mienu wo rivalry a eye deadly enye se ye serious o eye deadly empra hi na wahu se mema mienu ko na ba ko afa tuo di abo no yonko ana se ba ko afa sekan de atwitwa no yonko enso we see what mema ekwempre enti mema rivalry deadly na yan ma no se na ye reactionary no enti na ase na ye tembia na nkrofo hu ye de eka na me ka kire se wo behu se oba bi ye fa abato se honorable edu se ye ko primaries na behu se oba bi ye campaign ayi na nim ye campaign atia madama na oba na ta na chi a opiapia no because omuhu ni se position ni yo modia na ye ba abeji nti kwan bi obefa so a o ma wo magi no be ma na be kwa ka kire oba se na wo yanku ba na wo kwato aba ma na kwatena parliament na wo de watena kwan ho aton ye friend say anka no de asho oba ni tirim enti bibia ekoso wo ma ye se o mo na wo ye mo enemies ni na me ma hihye akiri na mom ne no ye hunu so ati ase enti na se na ma ni ye hunu se enti no ukwa oba bi e pri bibi now ye be ma na ukwa kire ne say ontimi nye fama no oyonko ba ta na mo kan wanka say oyonko be ma prade o be ma nkoka say oyonko be ma da enso ba ni be ma prade a obo say na oyonko ba na ukom yewe ma no asifu say ma ni de ye nuru ho nyame adaro ma kakra na ye nya akwanya ko mu no ya ma ye hu say sani ya ma amekuna dukan ni mre bi no ye betimi aye better ye betimi aye ni yie kra ma na boro so no enya ahoden ne de kwa mrahye badwam no aka se e ba ntokwa a untimi nko e ba ntokwa o ma ya nku bi ya no ne de ye de e kasa enti no de mema ne ye bia yeso yetimi ye enti na ya me de se ne no e ma dodo na hu se enya no kre se ma ye tia ye ho na emom no eye tina na ye ntine ma bi ase na ntiase no tina se ya sha ase kra break bias no ya sha ase ye kun dada enti bias de se na etie bia no e be breaki ma memra honorable Chumso honorable yes mo a manya sa kwan akomanim no o ko gender ministry ma how bebre wo Ghana ejina sa gender nsem no mu a mu ministry no ena mu betumi aboa yen ye fa emma so oba kwa wo so wa wo akwada no adidam ne de bro ye se friend cerebral palsy akwada ni ntumi nante ontimi nya hwe obehwe pabam na be ma no ko na akwala no da some time ago me ko nkwala o manya sa yade ni bi o me ko yo ba wa school wa ye ne masters a wo ye administrator e wa adwuma bi mu owo sa akwala no be ma ni gya no ho no mo oba na gya na adwuma na one akwala ni tifie na ese wo sresra de be ma de hwehwe na ye hu no mo ministry ho no mo se ye nhyehyɛ ya bɔ ma ho ban oba wo se meti awade ase ye tete me pese wo kan bibi se onye adwuma enti onhu ba bi obekɔ obi so ho no mo a watumi kura akɔdɔ su ho no no because onim se me kɔ me maame ho e be pam me e be kasa me nsan kwɔtena awaye na se yetumi aye nhyehyɛ bi se ye wo ba bi a oba asɛm no ba hyehyɛ a ye mfa wo ntena ha kakra ni nyina no ministry no ma na mo wo honom no die na matumi aya mbetumi aka so ye kɔ ho no ya yewe ye de aboa ma me dase na wo twumi akɔ no go area ma nye go area if say me fi gender 2019 before I will be free honom so, no I'm not talking about a nedia ya yo makɔ ho enti e bia ye kodu ho no and ye wo kan yetumi ye free ha be si ha
yetumi koye se famma domestic violence ya bo baby hin na wose ye de wotena emmo e wose oh ye bi bedru ha me hu ne emmo koye no mo ye as of 2019 renovate your shelters wo Medina wonga won was sa hawo no so be reporter we be ene e do betena kakra na e oba ko nso wo Kaneshi few ones a report genuinely no inya baby do want na ye kakra ana ye ne ndi NGOs bi nso di nkita ho bibre one so say complain ba inya baby edwan ko na asem no ne ahom tene se oba no a wa be report no wo se esese ekomram na wo baby man tene se ma 10 korreport ni ku abo no na wo se saade yemfa be ma no enko court na yenya hihye yehu se ni se de bo ho ban o se mpacho de bi nkwala nti wo be manua eba no manua omo asa be sumo omu me se ma 10 e be report o be ba na ni hu apai na no ho na wo de bufo na kodopsi fo no se no ye dwuma bomu pa on human trafficking and domestic violence. You see, on domestic violence secretariat, the whole directorate. One beshe say, and yes, I will send a TD. Could you please for na if a man and court na bibi? I dear betch no bar no as I have. There be never person can over on a kakra no jay. Kosi. Kodem koda. Nina now said, I'm a for a womb. Enti on pese wo de be me kokko na de ne koto afiase ha na behwe ne ba ye social system no ye develop ndu level bia obeka se nipo hwe no ho ni ho emfa ye ho sabrede ye yuri ye ho school feeding wo ho ye ne de kakra bofa ko school benye duane edi nyame adom na nka de edi ye nya pa ye JHS abofa wo de basa wo de ebuso ne to lipuso abofa be all lipuso buso no lipuso bia ye hwe se obeko school feeding school na je sanya hwekwa na bofra no wo aduane obedi baako na lipu no so busum mienu bia maame no pe mofra wo fie ho no obenye sika kakra obetumi kura de aye bodwabodwa se na etem bia obenye aduane ma ne medi na mo na nka du JHS registration no a na maame no ana fie sa onya sa branch JHS registration no so nyame adom e free and na free SHS nso aba entiama emanu awon ni abre kakra bi no lip no ko ntumi de kentin ho kakra fi se o fe nkotu registration JHS level no na SS no so de nyame adom aye free entiama emanu ebi enya akukuduro ene ahotoso se enya hwekura no se be ma no kwa enam sa ne ma mabobodi nti no mo fo no se meni bre ni me lip sika ketwa no a de ye bibi nkitinkiti me ka che wi se batan de otongare de sikredi nkate say beye mfaso doso kakra wasa ne ma no na oba no so pon a obenye biedi na chese ba time ton semna enti na egusu that time ne mo yesa enkita hodie na wo se binum agi wo ho e ko ba bi obi maame no bibi sa na uja wara na edne to lip so o se lip sika ne ba na ne ma ne doso kakra enti na ne sika ne modu kakra o ti sika ne me saka pe me de ye bojo se du a adobre pe na me de akofa by day ne akodomefo abom kofia mam na ne aka no oba me ya mete won kakran eno na bidu am se ne lip no e be wini wo for e ona buda bi me wini me wo fansa e pokura isotogu enti sa hyehyɛ no aban aye hyehyɛ ni bi through Ministry of Gender na NGOs nso eboa ekwan horo bebree so but aka kakra kan say yeni na ho papa nimdie no asisi ekoso ye ka nimdie no ho asem sawoma oba freedom a say bia o mo discuss on fendi dwa edu o bi o ho a awara no ye say ye ne be mo na san ada na gisika no obi o ko de lipsika na eko no be mo no so no ye head of the family that na won function in some now they shop ban is be me nso obiri mo ba no kwa onyesika no de akobro wo de lipsika na mo ba no a anu yetumi ebusuetumi si hunkonya be mo no ye busueti ani afasika na hye be mo nse be mo no so be sika no ntoro kra onye beneficiary ba na ebe enso be mo no amamre bi na amamre no bebre wo ho a
almost African educational system yantro and to be a so fan be a beboa no the yedwuma to an advantage me kasamba kwa ma be abuse ma ye kaseti ma bebre widowhood kunayo ye traditional system no a man tan one you in na dem aya na papa dan wo ho na maami dan mo frɛ nyina egum nti jedu action ya na kyerɛ sɛ wɔn criss cross na fie hɔ nso yɛ ni agro papa dan mu nti no bibia ehu hia wo fie ho bia o papa dan eni maami dem ne nkɔlɛ di agro nti no sɛ ɛba sɛ papa no afiri mu a ɛsɛ sɛ papa no confident a yɛ ni nua ba because per tradition no nua ba ne ba ne bedi ade nti okoto pon no mu a onua hwe na asɛm aba ɔno aba oyɛ bre no mami we seriously okoto pon no ontum so owie bibia o otum na mami ne ne so tete no a edi bibia to ne da yante ase ye yes enti no onto no bu kra nka nche ne se ekuma yini me hia wo dem ma na yentum efi so ba ne ku awu di medika bibia hia no di se be ma no nko enti se obi kura fa ne sika on hwe kura no wehu nti na ka watum se entuma me nso be fa ntuma ne kura san na ka ma no kwan anadwo obi ni ho no akoso ko yintuma foforo enso ye nya ne sa we de se ya abuse no so ho na ya ne basa enti se ye hwe ya mamra ne bebre ho efe ya nte ase yi ne emwa ye no ye no do hwe ne be boa ye no ye nya ne yi efi se oba bia entan oba age se ente ase ama na ni bre seti na na yesa na wo sum body no sum kodu ye nua me ma no so se emra wo hwe wo ba no se wo nua ba na ho odin wo fam a ye so no mu me da se honorable ye ko ye bre no ayebe enne asentira ye de ato edai eso no dien na aka e wose ye ka ho ne adi break bias no kra ye senti de ye ka ne se de di nkan ye ma no ye momodi ana ye develop ye ho ba bia wo find yourself bia say ye school na wo kwa abomodi akọ adwuma na wo sua ne ye se de be ya akwanya bi ba wo so betimi anya mfaso afri so na ne hia pa ne se ma no ayetimi anya akokoduru age ase yeso se politics no ye be ye bi no oba bia ba bia wugina bia wunua ba bia pre position bi no huni se o pre dia mam na support no yes anasa ibi anu akuo na mu kra na NDC ne MPP na mu kra no ubo se na ma dodo na mom gensi ma candidates no so ati sa na mani na ayetimi yi free ho na ye support ye ho a ya see obi babo wesu anti se na wesu nti se ebetimi abreak bias nyakukudubu ni ebu ebeni obi babo wa weja na egu ho anti se wa wayo wade ebusia ya de abreak bias na ya da mase ebusia enna makuku dambienu amanyo sem na amanfo odwane no omudo maklamwa omukọ animu onimonyafo gifti chuma mpofo ebu akwa no from rahye badwani ono aso ye so afọ abedi eche ye ohwe o meyi adisuemu ensem so wakọ gender so eda ene ye wo onimonyafo Barbara Sewa Samoa ono so kane ene yedumanko abobere atwi ye ho ahia so wakọ as a deputy minister ene deputy general secretary NDC amanyuko no mu enyagro ye domase ene wo ba huhu se nyankopon bo wo soronko bibia betumi awura ne ye di jamo ano no mesumi din akua boachewa yi adomabusia from ABY mejo so medami producers ase camera sound me do obi ase madam ase ma monitor a munyimfo na ne mfansia